ammonia can say natural. Me ba jom se ntumago na. Na ntumago no obi susu akwa tie. Ntumago e na obi su akwa baabi a yaka ho asem akere no. Ko hobi wako baabi aden na baabi a ye ka mujafra na asem no. Ompese wo beko. Me ba jom aka mate. Tio, asem ho ye chechire po no free baabi ni abesane ne baabi. What did they make an wase? Say asem no abani nyina ne se ntomago kro no anu wo ko baabi a yesi de aye bibi atia. Aha nsusu wakuma akọ baabi mi aka to so se. Ba ma no a wone no ware ye no bibi akoso wo ntem na se anhwa anka. Meaning say de wahunu no betimi anhwa aka. Ena ko ekunsu etifie no otoma no se wo se woboa me ne na ye bibi otwene mu tan kwa me ne na ye bibi enti wo de ekọ ukọ na akotie de efiri mu wo ho no mu no wi a ye hanke betimi a kire wo baabi amu akọ nanso ehọ na efiri what you say ana wo sure se bia wo makwaya akwan no mu ebe ye osa wo papa wo ho wo me pa cho adaru ma baba oni ukunu I have sex for brokra o menstruation mu ana monda nsu bia ho mona table bia so ebi ana style no ze style no activity free ban so oh yeah wo moja fast style sa no na mu yen say moja fast style yeah o anu sa na aso banda o na se wakane na to so si enu ne moja fast style right whatever bravo ni mu ina na ko kudie adia o twabre no anko pese oba an ka no wono na tade dada na ko de bre oba yi a ka problem ni mu na ka bikunu tade ni na ka so wakofa ba no ne die na dia bre so mfa nka yo asa kwa ya sa ye nya bua no fo ne ba no chiri mo je papa ne ba no on na wo no so onima akran oyo nipa bia ni tirimo odin nti ususu se waye odin wo ususu se wadwene mu ususu se waye odin ma mi de mi susu se odi makọ baabi mani ensusu metie mi akra mi susu se ge oti odi makọ baabi badanye nya no na hia me ensusu ne de wodi ensusu achi obewu na wi asete wo ensu bekom na foko obi anya wo he ma said de odi nanu bie kan enu achi sanso na ban enu ntina me so me kan o kwa sorry ma me pa sorry ben me pa me come back test me come back test Cynthia people when me ja back test dia na back test o ko kasa bap mpesa mouse kakra ma me kasa bap hwemanim Cynthia kafra but hwemanim me kan se bia kire o it could be say mo de monko ho ne mra monko ho ba ya be specialist e wo confirm no chairman na show ni ahwade what you say what lady kakaka na afi me konko to so bi so na mpesa mbusa na obusa na achi ya ni age no na me susu se bia oba de would do some age bia sanyoma no is bound to come because obi an in the stage obi dey start 40 ebi dey 41 42 ni ade ye nyina na mu but minim how I see candidate fa na ebiem so na mbese me ka say I think say enkomo a cause so between oni aso no miscommunication ebi a asam no send aha na send your papa ne kire mo no ne ntiase no ho na ebi anya adwuma ma ne ti na adwene no is already fixed on say the kunai aye ne bibi eno ti ade na want to sa anyoma no entungu kakra ne yenhwe se de ye kan ye pharma specialist ne yenhwe se ye hwem na pa ne pa se de wo kan bi a wo so wa hospital bi a na nye wo yare no ho doctor na ko hu no pacha wo tie de meka nti wadaro ma me entu na mo ne yenhwe no so hwe because I mad here who want some more you do sa stage na and some no does why okay big mama say asem we dey da ho so ye nanan mo dey no nyo no nko na meso menko ye nanan mo school say ya bi school o mo tefie kwa nti sa adwene no won fa sa adwene no edika ne ye koyade no nyameje no a waje no ye nya no a ye nya nti ma no si eja wonya kasemenya no anka se wonya na wonya no
kasa me ba no de ma gene nkwasi wo na se ne nyame o se nyame yankopon susu kwa no o hwe ye gidie hu no ate eti fa gidie kasa me bai ma gene nkwasi wo e be so mtifi wa no gidie me o gidie mu se ahia badwam ha de o nyankwa okay big mama yenko na me konko to so mi no so Ohemaa amen she kasa what's the saying e different okay what's the den ni nyina ya de baako but the way a wo be ka no what's the den no wan wi a wo de abufuo be so enti asem na papa we kan no na nya bone so she kasa no na amaye okay sa na me de mete ase fa na me my sister ya te ase se de menopause timi ye no wan wi a de be hye baifo okay hwe na se me nine doctor kura say hey your leg and me buy nurse no say mama oboa ebeko yesu sha no ne sebufo ma me fo nyina enim so mo ya baifo because ya po ma kwa kwotena baabi menopause nti no wo hyehye no enti ma wadwene ni nyeye me de papa yi ka se me se ne ba no adwuma bi a wo ye ne ma ne sisi ba ye de ahye adwuma so mo mienu nyina yare papa na nche ma sa na na ka adwene no what I say so mo mienu nyina yare adwuma bi asa ya anya ya adwene ya ye de no ma bebre be sha baifo enu na ma asofo bebre ebu nkrofo no enti maame wodi a wosi wonim wakoma mu se wodi okunu ne nkwaye hwe ena ade na wo twa ye me nim ba na adwene kura wodi ade ne baaye ba mi mu de minim se anya bone so sa na me hu no wodi etobo enti no se de ye ka no monko na ye nkwohwe ebi kura na eya asam foforo bikwa na mfantom ago no ho na mfantom ago no ho yeah what you say enti ma wadwene nya wo bebre emma yawo esu ni awerho hwe ye say awerho kum sunsum se de mpanifo ka no wo hwe be di wunya ama ade a enye no kre no wafa no wake up okay mama na me paucho ade a oba di siesie no ho de se sabio se ye padi kra na di siesie ho enya ade bia ye jeja na saa eti kwan be na wo fa so a sabio wo tama wo se wo de ye wo di siesie ho timi eda jeje mu kra ma okunu ko ho ekofa twa bibre wo me ba no me jam ni ama ni bi wo ho enti ya ade a ma bo ano di bag na me tu mu ana me ja o de safo ma ba cho safo na enti bla o de a cho pa ba o de a cho pa ba o be ka se ka mi nim de ba me so a ka mi ka se me ja wa de abetra ma me nim papa ho enu achi ana o de sa de na e ma na okay enti Cynthia monko ye ne de kire bi na de besie bi adada se de wo so na ye kasasi enti moko ade besie bi awadaroma na wama ya so ate na fe ya hwe se hwe nim ana bibi wom kura no a still ye be ma wako specialist no wako hwe ene cervical cancer ema ma pi tumoja e woni ema bebre wo ema etumoja enti free your mind sanyo name to okay enti kan akoma so ye what is it right me kon koma to so mienu so kwabena bo what wadru fia na aha je wa home pese feel air condition kaka ati jim frama obo na what to say obo nyum ni ana we nya obo a ba sa nyum ne so what then obo mi hu ye hu o ana sa nyum ne o te on se bin so kaka ba o da nya o lie okay every year how no what why when come every day boko na we dey me ne me mabusu na me maame me tu kwan me maame na be fa me ko abuchire o de me ko the year 2014 o year no na mo school na me be 20 years okay ana oko no o de me nua din na maame ko France okay o maame o wo ankasa o mi ankasa okay o de me nua o to second kwablantori na de ye din na maame de ko France okay e ko du France no people some na dia de no anko ye enti me twa be 8 years wo France. France. Yeah, without document. Why in China ukoso ye ho? Onu amu nche, onu parent, mama na be fa. Okay. Me ko ye na do ko hand down obabi.
sister na na for nchen ana ko ha da ma me ko tina enti no so obe pe kwan bi so ayi krata ma enti o ma obi adopt me adopt say obi ye ne se ne ba no obi ye den adopt me okay enti no amfa ba oni akro no onye Ghana ni no eko ayi boale o eko divorce ni enti amfa enti o mu ka twere me se enti me bo yentu yebo bra wo kodru ye na ma me han dan ma wo e wo ne nan fufuo fie e no mo obi adapt wo se ne ba anka o twie sika ma na ye nkrata ma wo France ana amfa so aso enti amfa na kwese me ni nya problem so na me was stress because ko ba say dan no wo so ntua biem timi am ko e kipa so ni me ho na me busan say na de ma ba wo na wo de me ba me nye nipa na me mu ami a metimi akoye adwuma akọ ha dan that time na me hu ketinketi bi ati o awofo adenti na opamo me ene no ntokwa gidi na die na ma wo pamo die enti no pamo senkrata asem no so me kopa adwuma enkrata asem no me kopa adwuma nye me so ho no France wo no ye the resident permit na ye adwuma o kuta 10 years so an wo ye 5 ba me ni krata me kopa adwuma yo enti no me ofie wa na me ne ne mbufu eni nya me no bufu kakra ba ye de twitwi ba me ne ntem na me krata asem enti no sabre no wanya mfie sen wo ho no me wo France ho opanyine bi fun atobom satam de no twa 5 years ye wo aha satam de eja dum no preko ate pato satam no manya 25 years yes okay no twa 5 years so minim France system nani so Togo de na minim nani so kaka aha Togo and say Togo de Canada nte no ne ade na ne eno ana yenim but minim say ye nuanom no pi wa brochi a nkrata no bo wa wonyanya bi nanso nkofo de nkofo nkrata ye adwuma wa brochi France ntesa tesa na ho no wo de ye adwuma na omo mfo sika ne ma krata wulu an wo de ya to na accounts mu ono no wo charges bi obeti o obu also an go share ni power pa ono be nya problem obe yi ama to be 200 euros be 100 euros because e be my accounts are blocked and it for 2 weeks time maybe ama or the say be as 1000 euros na e beto na accounts mu obe ono be twetwe na kakra sa ama scan na e basa eno na nkofo de timu e ko land ni cleaning na esika fa nkofo timi ko boni do mu timi jo se mani ha ko na weekend no aba o ze ze eti eno de e wo ho eye saa na tie unu bibi ni nya wo be mia wo ada no one pen no bi anye me pebi ye na tata no wo de adwuma na we me ma me ko ye no ya nsem ebre wo ma me de me ma wo no mbe kontokwa wo ma me de so bi am person de nkata be ya ma because of my mother sabre no wanya be say wo France France wo de me twa 5 years 8 years when I'm free okay enti bra ba say wo say wo kopa adwuma wo ntwa wo dan ka ma obiem ti 5 years nya ma me na etwa dan ne ka da bi adum le bi de opamo mi si abontin wo no okunu no akofa be ma wo enti sister bi me wo be dadem wo no wo ye bi oba Ghana oba Ghana no de dan na ma wo bi no obi abetu so se me ni nkrata me de be adwuma ono so social na etwa dan ne ka enti no e be twa no de krat dan na ma wo bi ti me wo ho a wo ko Ghana me wo ho so no my address nam e ho ne fro prefer to e ho no okudu fa akoto a ba bi a wote na e ho na wa address say fancy letter bi aba na won sa anka be emergency a o be reject no okay ama wo na wa so me sa ko declare wo kati a wuti mo no area wuti mo no prefer to a makrata edum le bi wo say sister no di kina man sister no letter ba no ye to agu on check letters na be ba to letter box no the letters no be guma no yi sister no no wajao go boys no ay be twitwa letter box no yeah the letter no mu di shemu say ya na yi atofo okay enti brebe na opam wo si abonten no after 5 years and after 8 years bla okofa 2 years back am nya 7 years no me call prefecture no e ko pekrata no ana mo si me court say prefecture for no okay e si me court say bibi e wo me fa no so o monti azent me mla court ana me ko fa lawyer enti me ko fa lawyer me ko no mo say kwan me fa so di wura mu no say ye me ma me na eye dia me ko back to Ghana na me ma me fa ne krata anye de me fa le ma me because kwan me wura mu no nye
normal way so be man resident permit and as either say me nwale okay say letter no de buy say me nwale me mu amini hwi ukro me say one ye bowa no no ana na say French fund omo no metwe say omo no o pekrata omo so to be see say kwan we so na onam tin ye fam okay to o fa lawyer no lawyer so de bia wo ba na ono so no wa twen say bia nipa no kra mo pam no wo ba na wo yire wa ni na omo say me ni bi ana me so me afa kwampa so ama me na ko say me ma me no wa jam life wa yede ama ntimi na mu a ana me say ko hu social lawyer me ko hu social bi ana so de wa case na ye no wa hwe me visa no ne kwan ya me fa so emmoa and you know the best thing is I say me ko siki asara me pay country by France there omo accepting for asylum me pa into sukuru bi a me pay because court of one there ba say France nya de so be matter okay na me call Belgium ko siki asara mo wo say me de me passport ne bibia ko siki asara mo wo refugee camp wa me wa na me trimu hyehyɛ me no mama me cat or a friend cat or ranch and what me dey adwuma for 3 weeks pay okay no ma stop mo camp wa na me trimu hyehyɛ me ana me free camp wo e call German boy Strasbourg if me free camp was no me try we bia because they were boys no no Ethiopia for but e be free cent ni ade only ni wo dem e ni pa be 5 omo no ma bi omo hyehyɛ Ukraine for ni ade no na fe te say omo ni me hu omo bam ya yeah spirit and then sa na se me hu hyehyɛ me ana me pie na me fa car say no de ade na ye no afi bibi me koto to me passport original bibi atotwe me ma me dan spirit bi nim de ye me koto to ne ma nyina passport ni ade ni na tese ma hu kwa me fa so a me ko ja papers ni na the passport original me nyan passport am this key for salam yeah spirit bi ma hu de na me ko ja ni na to good dem o so you first said depression and depression can put you in that state to me ba no to be a depression and your spirit ana and me ko ma hu kwa me fa so a passport no cat orange ne card bank on the man no ko jira ni na gu no no an paso enti mi ye no na jama no te kaka pasumans is loose no this is this saying we can French okay French and makeup yamna Ghana what dem tian maka no okay so enti mi ye na me fa Bessie Paris base na me fa Frankfurt am so no I said the am no bi se fa na mko kritina Frankfurt bus depress me no the I am bus ne ko no ni pass Frankfurt not mattress mini pass akwan se me nguram me du a ono akra se me nguram ma me tua bus freeze bus no na ye a link no okay na me nguram after me se me du a na German police for as ya header na be paw because akwa na efidie na osumu o je wonu wa ma ya be faw chi se me du a okay na police for no mo setting no mo se menko ti me ko na ti me na mbusa Nigeria ni me pe African shop na minimum obi a wo Germany ya na odi me ko sister bi a friend Canadian shop for Frankfurt okay friend Agnes on the bigger you pa Frankfurt okay ana ko na sister me trimu hyehyɛ me ko siki asalamo Belgium but me hu de ye me o ma me ye adwuma akra but enya me life no asi ma lusu mu abusia abrochire asem a ye kan yi a me say Sawudie wo mu a brother sister wonsa beka if you are born to make it in Ghana ubeye wo Ghana so obi etukwa bi no obi kan yi o mama na be fa no from France to Belgium to Germany to Frankfurt for basimu the man a special invitation say kachi unkwa ticket to kwa Vietnam eno Vietnam German koti asem ya pano unti obi dia aya dia wubenya bia mane so wate ma wani so de wo magazine na wote ye wo za wo obi ti Germany wo she jacket kuntan no ne ade woni me ewo jacket ni mu a obawo kem kasa sister me do Frankfurt my sister me too hyehyɛ me ma no na kwa o ye ofri na ofri Ukraine am so no me free Ukraine we free France na eba na ayo no so de maintenance na me tena na shop me tena na shop na Gambia ni boy bi so ye adwuma wo kakra ana so no so da me sister no so ni me wo no ni say bia sabe eti koti ni che wo no de eja first one de koti for ni bus ni no mu control me no o mu ja me okay na wo de bus sister no na me say because me ka jabro phone so o mu fa me nko o mu so 9 ana o mu pack o mu ja yi ni na
tina ase me pese me stay ba bi na me home because je na ye me no me am catch up police for no mo se me omo family omo nya me hwe wo de me nko wow na me so me nam station wa to me duo na Nigeria ni guy bi omo nam ejire jana me hwe Ghana for na mo be me patch wo ye Ghana no se no we are from Nigeria am so me pe Ghana shop no mo de ni nyine mu na o ma me we na o so na number wa jam life for mama o jam life for mama wan kasa o ma me a wo wa na o ma me nua me ma me a wo me e ye na o ba Ghana ye mra ho Ghana no de me ye no sister na me call nche no ono ni minti usuro so de mbeko fie okay no je €100 so shop o ma me na me Gambia ni ko se ono so da dro fie e wo kura bia the frog housing ana ye ntwa ticket o so ntwa afi ewura yimu omo mi wo ha me wan say ticket ura number say me pay ticket na me say oh but me dey English say please I don't speak German I speak English so please help me I say no what is your ticket na me say this is my money say no I'll not accept it sit down we are going to the afi me do from police station police for about 10 channel the police for that time say oh ano mo yire oja okambu ba ko fie o se bro akwani pa do ma hu ba bi o fire say onu su dwane oh to no ma hu ba bi onu fire na police for no yire me wa ede mi ko wura Frankfurt police station ga o mo ko wura bo me nsa no bo me nsa no no so no me ntwen na ye che wase e bisa o se woni mo bi e wa ha hin na wote in case o person ko fa bibi wo fie ye mi sa o questions ni che o mo che me de me ko ndie first time o mo de me sa o mo de me ko bon sa no ba bia me free ba bia me wura akro ni che actually o mo bo me sa no o mo se no no man ko ye wo me sa no anje se ma wura me wura na mi sa me wura Europe na mi sa no mo jam se me ne ho ana ba na me so me ma me na ye connection ma me no bi bible oni akro ko jam o take ana no so okay won sam no do so mti e do be kwa dro fie enti me fa me din pa ma wo mo me din pa e de wo mo the date of birth me fa ma wo mo ana me de me din kwamna bon kwa de me de me nua din e tu kwa no kwa de be ba wo yeah no mo say no me fa me din pa e de wo mo Ghana na me fa ma wo mo mo nim de o ma hu computer no so nti ana me twere me date of birth na me ma kwamna wo bu ana mo 20 people bi ni ade eden na wo wonsa ho hai de eden na ni ya na de sikan twa me o se say ni nua wa wu nua wo ma me ba o papa ba o papa we papa wa ton so aboku eden na wo nua de sikan twa o mfra buchire ba na dan ho o se me say akwoti se me obi se me nya na me kuna fa me ma me fie nti krofo na frefre no so o se me onhwe no ho yi nti no obami achi me dan wan me dan ya ma jawo e ba me wo fadam to ono no ne na ireti chembe ho mu ne onkomo no emu ode pa na wo brad ye hin na de sika ni hwa ono no je me din din tu kwan first the me din din call France ono France wo bia na o Ghana na o ma me ma won fa wo di anko no ma o do brad ni din ko e eno ni pro se no ti jama ho na me ko change kwamna wo bo no France wo ne Belgium de na say din kwamna ntoliza we ni me ma me na ye din bi basabasa bi de ma me tu kwan enti jama ho na me de approach for no chain wo no o me de kwamna wo bo no ene me date to birth ne ma wo se ho anu mbusa se no ma hu bibi wo me fa na so ma hu de Belgium ne fa enti sa time ni nyina na ma me nim se wa kwa me ache wo German onim shi wo hwehwe wo hwehwe me kura be o German chi kwa be 7 years ya me friend kura wo mfa adan wo ma me wo ye ne den ma nya ne hwe wo ma me wo ma me o metu afra ma nya ne hwe o de say the friend ajo for jo sale chaju akim ma me ansa na mimisa no because me enimara de ko yi em operation na wo jama se ho kra de ma o mo ko mani na wo mi dawum be bedum dawum be e ko be 7 months yeah you know mo change lens ni na o mama me lens e mo pipe why kafra wate kafra wate be ma die ya ni e kan
awufo binom ba piepie mo ma ti kosa na ye sei ena tukwan ena wan tukwan wonye ye ena ye sei ena ware oba we wan ware na emfa ye we sabu wa na twon e tifa so na je pa bonzo bi atwene ho ena abema nimonyamfo kama si mama wona ye odo ba junior betu kwa akojara wom sa asem kwa jese Ohemaa no kremi me pese ye friend mama ni ebisem if you say answer me ade a mintimi nya ya na me nwini so bibetimi aye okay nti yemi so mama ni mu answer okay if you say me ra ho se wo ba be ma ni monyamfo sei sebe be ma wonya ni ntina wo pamo na na se de nti ji se nyane mama no me ba why na friend no eja samwa ni am papa ya samwa o papa wo eja samwa me mo akwaba ya and na what to say you know you dawo ma woni nkwaba na bo no na waboye nkomo bi se eye onu ane maame be fa no free Ghana de ne ko France ko ja ni mu ma na ni so kwaye no ntotonto pi wadededa ho afiase awo akoni mu masese kura no tebia wowo mu no mu odin papa woni mu se mami ipacho je wo kan ni intro en wodi ajo mami de plan ko blessing good destiny anu adini ko oni o no mami ye ana o ti me aka na ko ni de ko ka bi ni bri anu afro na ko Germany anu obi ahu je ye ene ayamana be fi akwa be fi to be fi endo so me no aka se nyembe bi ye na pa na mi bi so se le ge se je bi ya bi na no ti bi o mo discount scan on the bill scan on the tell me now bro I'm scan ya ni be ti grow scan wo anu akwa ko ọba yẹn fún àtẹ̀kọ́ ọba àbọ̀ ní ìta ní ẹ̀fà ní mẹ́lẹ̀ ìfi ẹsẹ̀ bí àti ìbílẹ̀ mi ẹ̀sẹ̀ tó ń kọ́ ẹnu ọkọ̀ rẹ̀ ẹnu ọ̀nà ọba ní ọkọ̀ ìrìn ọ̀ tí ẹ̀sẹ̀ dá máa ti tẹ́tí wọ́n àti mọ́ ní ní àjà rẹ̀ ẹnu ọ̀wẹ́ ní kàkàtà ọ̀nà ìwé ní kàkàtà ní àwọn tíṣẹ́ náà lóhùn àti wọn kàkàtà ọ̀nà lè kàkàtà ọ̀sẹ̀ ẹ̀yẹ kánà wẹ̀nyà tó ọba wíyẹn jùlọ kánà wẹ̀nyà bọ̀mọ́dé sẹ́ odi bẹ́yẹ business kàkà kàtẹ́ lè bẹ́yà ọ̀gbọ̀n ẹ̀fọ́ àná sẹ́gbẹ̀ ọba ìmákọ́ ní ọ̀tá ìsìnkú bẹ́ẹ̀ sẹ́nà lẹ́gbẹ̀ẹ́. wadaru mo wo ne sɛ mpacho ne diem so wo ne sɛ wo kuma sɛ ya bi ni wo kuma yo pacho mema producer afre wo hu na ye pon a mema producer afre na ye ne wadi nkomo kakra bi ansa na ya san aba kwabena bo so wadama yo okay that's it sika be na ade akoche wo ba bi sa no first bia me ko Germany mo me mo operation ko tina campo 2 years so mo me adwuma ho sa 2 years to me adwuma 2 years me nya 18 months no na mani no makoy mani check up masem no o de nwonwan me fa nwonwan no kura na me ka ska no mo de ma me no yes na my stress na me se me ba fie ka kire immigration for no me so o me wa traveling passport German traveling passport ho enti me try for 2 years no mo guso mo ye process ya ma me enti ebeka 3 days no e de me call camp wi se asem no me twa so wa mama ajampo akoko ma sheda no mamu atwa so enti ebeka 3 days no me ka cho me se me ko no e be se ko we mabusi ato see me ma won ka se bi okay e china ye be fra wo maame ye be fra wo nua no a wo de sekan no atwa wo no na ya hwese e benya wo papa we want to help you be it depression be it whatever you are not a waste brofo na mega ma shada na ma change ko brofo yen ka brofo kaka ati eti eniaman ka echi ma the fact say wako chinchin akobre ni nyina eniaman say ebe yeye enti tobo e pese ye ne papa ne kasa ye ne wo ma me kasa ne bisa ne nsem ba ko mienu bi enti china e be san to aso wate eneme ya na me no be kofi wate makoja wo be dia wote no wote he eti kronma franco I want ate. Ono wane te.
me ne me nua no this guy try me nkwa no fi ana tenant o ma me fie eh o ma me fie okay two bag Ghana e wo no ma me ntem te say on de me ne ntem ni ye o de shem de e ho ni na no na say on shada ne vibe but akwai say woni ba bia ko ntifie wa na abesan akọ ka me ba na ka mo de me jama passport no ma me a ma kan tam say ni fie de na abotre wate so bo relax e china ibenya abotre na ya yensa investigations ni nyina wate kama kuma to yem ye beboa wo wate ase ape bibia ma waye na wonso watini esi udadam why jijida konya ne mu mame esre mpiapia waduru fie ha na aha je wa home pese feel air condition kaka ate jem frama obo na what to say obo nyum ni ana we nya obo ba sa nyum ne se wate bden obo mi hu ye hu o ana sa nyum ne ote on se bin so kaka no lie okay area yo how no what why when come area de boko na ready me ne me mabusu na me mama me tu kwa me mama na be fa me kwa buchire o de me ko the year 2014 o ye no na mo school na me ye be 20 years okay ana oko no o de me nua din na mama ko France okay o mama o ankasa o mi ankasa okay o de me nua o to second kwa blantori na de ye din na mama de ko France okay e ko do France no people some na dia de no anko ye enti mi twa be 8 years wo ewo France oh yeah without document why China ukoso ye ho ono amu nche ono mama na be fa okay me ko ye na do ko ha dan wo ba bi sister na na fofo nche ana ko ha dan ma me ko tina enti no so obe pe kwan bi so aye krata ma enti o ma obi edo to me say obi ye ne se ne ba obi ye den adopt me okay enti no amfa ba oni akọ no onye Ghana ni no eko ayibuale o eko divorce nti amfa nti wo mu ka twere me se enti me bo yentu yebu bra wo koduru ye na ma me han dan ma wo e wo ne namfufuo fie e no mo obi adapt wo se ne ba anka o twie sika ma na ye nkrata ma wo France ana amfa so aso nti amfa na akọ se me ni nya problem so na me was stress because ko ba se dan no wo so ntua biem timi am ko kipa so ni me ho na mbusa ah na de maba wo na wo de me ba menye nipa na me mu ami a metimi akoye adwuma akọ ha adan that time na me ho ketinketi bi ati wo awofo ade ntina wo pamo me ene no ntokwa gidigidi na die na ma wo pamo die ntina wo pamo senkrata asem no se me ko adwuma enkrata asem no me ko pa adwuma anye me so ho no France wo no ye the resident permit na ye adwuma wo kuta 10 years so an wo ye fa ba me ni krata me ko pa adwuma ayo enti no me ofie wa na me ne ni mbufu ni nyame no ko bufu kakra ba ye de twitwi ba me ne ntem na me krata asem enti no sabre no wanya mfie sen wo ho no me wo France ho opanyine bi fun atobom satam de no ma twa 5 years ye wo aha satam de eja dum no preko wate but satam no manya 25 years yes okay no ma twa 5 years o minim France system nani so Togo de na minim nani so kaka aha Togo I say Togo de Canada nte no ne ade na ne eno ana enim but minim say ye nuanom no pi wa brochi a nkrata no bo a wonyanya bi nanso nkofo de nkofo nkrata ye adwuma wa brochi France ntesa etesa na ho no wo de ye adwuma na omo mfo sika ne ma krata wula no wo de ya to na accounts mu ono no wo charges bi obeti o obu also an go share ni papa ono be nya problem obe yi ya ma to be 200 euros e be 100 euros because e be ma accounts are blocked and train for 2 weeks time maybe ama or the say e be as 1000 euros na e beto na accounts ma obe ono be twetwe na kakra sa ama scan na e basa eno na nkofo de timu e ko landi ni cleaning na esika fa nkofo timi ko boni do mu timi jo se me ni ha ko na weekend no aba o ze eti eno de e wo ho eye saa na tie unua bibi ni nya wo be mia wo ada no one pair no bi anye me pebi ye na tata no wo de adwuma na we me ma me ko ye no ya nsem ebre wo ma me de me ma wo no mbe kontokwa wo ma me de so bi am person de nkata be ya because of my mother sabre no wanya be say wo France France wo de me twa 5 years 8 years when I'm free
Okay. Enti bra ba say wo say wo kopa adwuma wo ntria wo dan ka ma obiem. Ti 5 years nya ma me na ntria dan ne ka. Da bi I do le bi de opamo mi si abontin wo no okunu. No akofa be ma wo. Enti sister bi me wo be dadem wo no ota wo ye bi oba Ghana. To oba Ghana no de dana ma wo bi. No obi abetu so se me ni nkrata me de be adwuma. Ono so social ne tua dan ne ka nti no. Eba ebetwa no. No de krat dana ma wo bi. Ti me wo ho a wo ko Ghana me wo ho so no my address nam e ho ne fro prefer to. Ehon okudu ofa akotoa ba bia wotena ehon na wadress say fancy letter bia ba na won san ka be emergency a on be reject okay ama wo na waso me sa ko declare wo katia wotimo no area wotimo no prefer to a makrata edum le bi wo say sister no di kina man sister no letter ba no ye to agu on check letters na be ba be to letter box no the letters no be guma no yi sister no no wajao go boys no I be picture letter box no. Yeah. The letter no mu shemu say na yi atofo. Okay. Enti brebe na opam wo si abonten no after 5 years and after 8 years. Bla okofa 2 years back am nya 7 years no. Me call prefecture no. E ko pekrata no. Ana mo si me court. Say prefecture for no. Okay. E si me court say bibi e wo me fa no so o monti azent me mla court. Oh. Ana me ko fa lawyer. Enti me ko fa lawyer me ko no mo say kwan me fa so di wura mu no. Say ye me ma me na eye dia me ko back to Ghana. Na me ma me fa na si me krata anye de. Me fa le ma me because kwan me wura mu no. Enye normal way so be ma me resident permit. And as either say me nwale. Okay. Say letter no me buy. Say me nwale me mu am ni hwi ukro. That is one ye bo wa no no na. Na just a French fund omo no me twen. Say omo o pekrata omo so to be see say kwan we so na onam tin ya fam. Okay. To o fa lawyer no lawyer so dey bia wo ba na ono so no wa twen say bia nipa no kra mo pam no wo ba na wo yire wa. Ni na omo se me ni bi ana me so me anfa kwampa so ama me nko. Na ko say me ma me no wa jam life wa yede. Ama. Nti me ni na mu a ana me sa ko hu social lawyer me ko hu social bi. Ana so dey wa case na ye no wa hwe me visa no ne kwan ya me fa so. Emwa and you know the best thing is I say me ko seek asylum me pay country by France there omo accepting for asylum me pa into sukuru bi am pay because court of one there ba say France nya dey so be matter okay na me ko Belgium ko seek asylum wo so me dem passport me bi ko seek asylum mo wo refugee camp wa me wa na me trimu hyehyɛ me no mama me cat or a friend cat warrant and what me dey adwuma for 3 weeks pay okay no ma stop Timo camp wa na mitimu hyehyɛ ana me free camp wo ekɔ German boy Strasbourg if me free camp was no me try bi a because they were boys no normal Ethiopia for but e be free cent ni ade oni ni wo dem ye nipa be 5 omo no bi omo hyehyɛ Ukraine for ni ade no na fe te say omo ne me hu omo bam ya yeah spirit ni hu fa sa na so me hu hyehyɛ me ana me pie na me fa car say no the ade na ye no afi bibi me koto to me passport original bibi atotwe me ma me dan spirit bi me nim de ye me koto to ne ma nyina passport ni ade ni na because my kwa me fa so a me ko ja papers ni na the passport original me nyan passport am this key for salam yeah spirit bi ma hu de na me ko ja ni na to good dem o so you first said depression and depression can put you in that state. To me, to be a depression and yes, spirit. Anna, and the coming man who me for so passport no cut around the can't bank on the man. Could you in a good no one pass? And to me, no, and I am not a kaka. Was is loose? No, this is saying French. Okay. French I'm not Ghana. What is? I'm telling Macano. Okay. So. To me, I'm fab Bessie, Paris based on me fab Frankfurt. No, I said the AM we say far. I'm cooking now. Frankfurt Basim. Depress me. No, the IM. Basane kon uni pass. Frankfurt not mattress. Mini pass. I can't say me ngudam. Me do I no across me ngudam. Mami tuya. Bas freeze bas no na ye a link no okay na me wura afi me say me drew na German police for as ya header na na be paw because akwa na efidie na osumu o je wonu wa ma ya be faw chi say me drew
Okay. Na police for near no mo setting no mo se menko. Ti me ko na ti me na mbusa Nigeria ni me pe African shop na minimum obi a wo Germany ya. Na odi me ko sister bi a friend Canadian shop for Frankfurt. Okay. A friend Agnes. On the bigger you pa Frankfurt. Okay. Ana ko na sister me trimu hye me ko siki asalamo Belgium but me hu de ye me o ma me ye adwuma akra but enya me life no asim ma lose me. Abusia abrochire asem a ye kan yi a me say se wodie wo mu a brother sister wonsa beka if you are born to make it in Ghana osumi ne de to so enkono ewo afempemi enu ne aduonu no mu ene dai na se ohwa wo bre no asima nwotwe abapa awia donko ho dwumadi a wasugusu a wabeto se ye die yi ya to din obra na waje so se ene de wankasa wayere wo ho na wabo midin ede Ohemaa Benewaa wo hia mi kromba bia wo de wo frem Ohemaa bi a meje wo so edodo mema wasem keto bi na wo de akodi weekend no fi se eno na ebeboa wo ma wani aba wo ho so eno nti asawa me de ma no say always remember when your time is good your mistakes are taken as a joke, but when your time is bad even your jokes are noticed as mistakes. Ebra no ye dia wo yam from so cry fan say we dey agro oh nya hwe mo fanche na emom saniema kotia wo adofo nyina asa huku na hu sika nyina asa de wudi agro no kra no ye beka say emfom so enu nti eneye abibi ewo wo nsamo eneye abibi kura wo no make sure you surround yourself with good people. Mani papa ntwa wo nhia na afi aboa ama baba wo bono so atimi akonenim. Yedam live on Facebook no ye Nhyira 104.5, YouTube no ye Nhyira TV. Me ma class captains, school prefects, boys SP, obia me ma obia kwaba. Ye maintain sanity our platforms ahodo no. So yedam live on so our Adum TV. Ene ye to ye nkomo ya da ye de bramu no so ye pa no pumasibra de na nso ye gusu ya yesua de enu nti enrada enkomo a ye di ye kwabena bo enkomo enu a ye biebie mu no enkomo no wa mansi babia no opeso obosie ewiase nsusu obi wo pepa so kire ne nsem a kwanya na ade ma no mane ka ne nsem no kosi babia opeso odisie na afa yate na se fi se wo hunu ne se me no ne ye nte na se enu na ebi mu ka wo ye kwadwofo ebi mu se wo ye sei what say wo ye sei num ne ade na sedie munim dada no ye nkomo aya na edi ne ha no se sei de ye ba montene so ne ye beje mu adwen kire no e di free mu nchen won so wadwene ya wo wo nkomo ye di ye no ho no e te sei nti se MCR ye krado dia ye beko ne akwa kotie sa nkomo ne nyina na mum menko kwabena bo ho na me mana kwaba ene why fine what dress come pa me listen na say ene me ko say kwaba na what is say baby are fine baby are okay and am for free ene ade nya say what dey go for kan and I dey nshada nya wayi o ni dey nya lie okay eno ye bon komo ko drew say wo say wo ma me be fa wo dey call France no after 7 to 8 years no and woody free hono ba Berlin yes sir and Belgium and feel free Belgium na ba Germany hono mu na echia sembi di ba mu ne de ho kakra na eduru ya ye home so nti ne to a won komo no so se de opese yete wase no boy nkomo nti we dey endo am ba nti endo am bedru ya de nkomo esi ya ne se approach for no chemo Frankfurt train station omo me call refugee camp for Gizen. Okay. Na like a center of refugees. Na you register odin oba ebe mo waduane adi. Na ebe ma wo bibia obeda for 1 month. No kura nya easy sa. No Ghana for ebe wo na abeko ni apel babia mo ada. Obi wo ho problem na wo yale na abeko ni apel babia mo ada. Enti me ko for 2 years. Also could be 2 years. 2 years for camp because I say Ghana there. And I say my me fa na ankasa no. Bibia so green also. Until omu nyabe mamenko. Ekasa bibia so green also as that means you qualify for some resident permit. Okay. Say European Union. Okay. And so free ebia o siki asylum Spain
now other European country Echua return back to Spain baby our first figure friend okay your friend Dublin Schengen na just Dublin tin kwa so mo accept he say be ultra 18 months a dependent country was seek you okay why you so and you know we here no so no se mpese mo kom krom dia this me 2 years na Ghana your auto protection Ghana ni problem ana me so man kase me the wo bi na eba man kase me se me ya ade boni bi okro ni so and you know we say no on my interview me problem ni say entiam dia ba na me kan say na I could atomi na kwam bi say na me fa so di wura Europe to say asem say na atomi ntino omo mam no so okay omo hwehwem sabre ni nyina no me pese me bisa wo say sabre no na wo ye adwuma wo ko Belgium oko be also ko he me nko no my confused oko Belgium yes now ba Germany okay oko Belgium no how were you surviving kwa be na first one now survive oh now we hear juma Belgium aye on my resident a very big cat orange so we seek us of Belgium na ni Dublin onye bibia boni bia on my card ya say you know o the one na be juma okay and now be ma ko interim on here babia enfumo juma o mo ye cabbage o mo ye dia no no ma mo register no akoye kakra so do be better no mo mutu na a week 400 euros okay for a week okay to mo show procedure no say normal wo ye no ye okay and sana o mamma o mo accept o azil na ye fro no asylum procedure you azil Europe kan azil okay nti na wo ye adwuma wo gi akatua be say na adwuma no week be 400 euro eno na buy na de ma wana wo adwuma na wo ye no na wo nya sa akatua so ma cat orange na say de wonya resident permit ya wo ko pa adwuma wo interim okay nti adwuma buy na wo ye wo oh me ye cabbage adwuma kakra be 1 week ana me ye forest adwuma so kakra cabbage ni edua okay okay na say eno no na unsa bechele hours na mode eye adwuma nti how many hours na what do you do within the day? It depended maybe on to 5 to 8 hours. Okay. And now what day? What's the forestry? Cabbage in forestry. Okay. See, now we here Belgium. Wana omam cat orange na me dey. Now dey with my passport. Okay. Uba Germany so now we here adwuma. Uba Germany de manya adwuma da camp wo adwuma na me here. Camp wo adwuma na adwuma ben na we here. And the adwuma me be bit me picking like Ombema market be on €4.50. Okay, per hour. But I'm for ni na ma. Nti go so me your free pocket money. Okay. Pocket money ni say be like musiki asala no insano any other European countries. That means only Dublin. No I'm from pocket money nti go so me so am the 250 amount. To ye juma kakra na am the amount. E go promote €2.50. Okay. Enti baby me pese koduru nyina ne se yensan ko ye chinko France. Bra wo koduru ye na ma mede wo koma na damfo no. Ho na adwuma ben na wo ye wo. Na wo dada ma na wo ye adwuma. Oh, ani de ebu na me register French school. Ti French pa. Ma me register French school ma me wo. Okay. Sorry, yeah. Nti wanya adwuma da. Oh, and you said my man from people, my nya people who some the year adwuma, but so mama me reciprocate. Reciprocate no intimi nya adwuma. Your friend be French for people be a friend reciprocate. Okay. Your ma authorization pour travailler intimi nya adwuma. Ba between the ABB, between the French course, between the IABB and Antikro. Nti for 5 years ni nyina no wanya adwuma. With my name that be but me black job kakra. Black job ni be there. Ebi say be a KFC be a Cameroon for no more and from McDonald's near the no. Omo na dey da no ntino almost some boys ni dey ye no adwuma na jo. Te no ye illegal no matwa woka. No matwa woka. Ti enu na say adwuma na wo depend on na. No na me dey yes atuma me ma me nya issue am kwa bontene dey. Na me no omo na ye because of say illegal no. A police want me the chimney da bia. Bo a me she ho ye hye ho three. Ebi wo kitchen, ebi wo brunch, ebi wo sal. Enti so wo kitchen wa wo no maba. No maba bonus yin na MP. Okay. Enti 5 years no o dan ka. What say bills one and now for the one and 8 year amount. If you ma menchen. And the me film ma menchen de na me a do time I say me am here de. Me wasn't na satam de me ana na. One and out ya. Me na mu, me ma me cry do me no ni ba bia me nam.
ti du me bi de na me ana adwuma fo no mtoto me bu am ko bi rana se so ho de ya control me mo se. Okay, abusua de ntia enne ye bie di asem ni mu ye kuro ya ye wom everybody has the right to speak. Obia wa kwanya se de ha no wo beka enu nti nso na adwuma mpanyefo de sa no nhwiri ye ama ye enti wo bi ba na wo kana sem na ye si fom no se masem mo me kan man kan wi ye ntimi nka se de Facebook fo ni bi kire se o enka mun kan asem de se da bi owo pepa no se de ye ya dwen kire no se 1 wo kwadwefo 2 se enro ye no mo mo kire setene ni so ese se e ma ne kwan na wo kire de wo kire mo no ye de mfoni bi ba beto efidie so ye kwane nkakra obanyi ye de to so na wa kire ye baby kro ne bre kro ne ade property na wo ye background investigations being so about you inti ye de mfoni ne to so se MCR ye krado a ye de to so na wa kire di aha na me wa ha aha adwuma we na me ye se de be ya ye betimi ate wase ye what you say okay inti di abeto so yi eye we eye hwan ya bacho we me a eye wa aha ye hen bacho ha say Frankfurt. Okay. Yeah. Okay. Eti we na we ye den na ho na we ye den o say camp for adwuma no me na me padwuma me say panije pa panije so yeah me kura de okay me kwa buchire say bia boys no me breed tonton no ma bi we say buchire de mo do so say de wo okay okay ti bi ye ba me de say no ma no ma sa no na umpe de me adwuma wi a me de no ti me nye oba bi ni ayi oba kupe bi na de say scan nyina na de ko for oba no na o say e ho adwuma ni enya ni sa but because me padwuma nti number of no ti me de e ma che wade e che no ma okay wa hanso ye he ni won wa drop fines ano wa woni ha says you from Darmstadt abusua bradum TV na behwe ye ka brabo mu nsam dwuma de ni di obra bra behwe bi na tie bi na fa afutuo no bi free mu Facebook no ye Nhyira 104.5 YouTube no ye Nhyira TV enti ai na ukwa sorry na ukwa na what dropping nam street and so Darmstadt German for Krubia no so ye Ghanaian town park here wo Germany okay from Darmstadt okay ho de jikana fo nko a wo pa enti ho no babu e quartet na enti ho no company street no okay enti na okay say enti company street ni okay mama wo Germany no ya na mahwe ama ye yenko de to so na me misa be ba ko mienu biem na fe no yenhwe ba ko bi na broni ba bi gina wo nchen kura ne ade bacho mu fanto so ntententem ne yenko na ahanso ye ho so ye gazing ho na refugee center base ye register no okay but Ghana ni ma bi wo ni krom ni Mr. J ho no ya mkosla no ko ho na me mu bia wo nti wo ye aduane ga crowd ni invite me na wo ko ho enti refugee camp na utimi free wo ko ba bia pa bia ho ne ye mo na no ma meters ni ade ni bi you are free to go everywhere but utimi tra other city no say bia Frankfurt ya from Hessen okay utimi nko bia Düsseldorf okay hi woni broni ba bi na gina ho ye ha so ono so Ukraine na me ye adwuma camp nti oba na je woni ma ba di din se nkomo kakra okay but nanye live entry okay all right baby your person you din komuniko du foni ne de ntima ye hwe foni ne nyina ne sabusua ye person ye gidi sa ampa opanyini ne awo kika ne nyina na eye no kre ana enunti ne ba ekire esadi mfoni ba ye TikTok videos de chawo and but videos ni nyam ya na wo ya busuya mi free mu ena masem da bi na meka masem no me ade me so use sa sound bite no wo TikTok videos ana ya na ya de keke like we do two kwan akono me ko de na ikrom for no France pass score for no but the way no treat me no na me fan is say like me rejected me tias me ho ase okay say bi adwuma kra na obi ni krata bo mama ya ni akọwo me ho so aba ndo bi wedi wonya papa obi asem no so padwuma anti obi kra person de krata ma wa ya kika bi wa me ho ani afre me so aba ne de nda bi bo ni de mfa krata ama di nti na osusu se na mo kasa na die na ma me bi sister bi tiam na so na ma enti ma me nti na wonya krata sana yisa ne kan die okay
the last thing I see here ma wo de ba Ghana na ye de ade a de ne ma wo ba Ghana. The last time I see me dey call Ghana no yes say me free me call Germany no me call camp na as stress I'm a break because now you can stress are breaking it down. Stress is say like you say na minimum obi awo na dwuma no so na me ye no wo no na dwuma no boss mo abrofo no mu yusu me ko me ya no pa me omo Ukraine for be shit ni ade no omo ni ane no say be siwa ka kese me na me yini na omo soap na e bia 50 kilo e betimi load this me ye no be 2 years but omo mo miska apart from pocket money 250 no okay na me ye dwuma na no 45 euros pe adwuma me ni na loading now be loading ni na no 45 euros near them out and no cry 45 no no mark me 4 euro a camp room la no adwuma no but so o kan akodru said na akaka kra bi ne de nkrata na ma nti ade ne wan pin wutiri mu wan twen anye nkrata ni ye adwuma na say o ma be pama asem afi tete adwuma bia me mpie nko camp enya police for there o mo tata mbi e wa no ma heda pie a police for no ma ba me so o say do bibia da mani no na abrofo kwa mo ko twi moja na mo ntiase o mo se mani no mo dwin se bia nwusi afa so no ya na bibisa okay nti u cheche mu brade ye ya wo bae no enti mo camp mo timi ko de ya no mi ye adwuma na me ka French na de me twetwem no mo kasa di adwuma bia ba na mo gina ho ko se boss ni na pitimi pie kono no ma no makotonton drug ni ade and we be about 1,000 euros na che say na omu ya tumi pie na kama nkwa na me ye adwuma wo ya omu monitor bibia ni ade ti mo ho na omu frame say me sure say me Ghana ni na me say yeah ko na mo say me Ghana ni da me frame papa na me fa bi omu ntino ma biase me frame papa na on fa ni Ghana card mla na me twa me papa wa ha say na me say ana so na udina de ko ne konabo na unya no na me so jama fon de mini masesa say di no unya ni di de masesa no na omo so omo hia o Ghana card ni me maame sa to na maame ni nya problem me frɛ na titiamu egumi so nti me frɛ no titiamu o papa me maame na nkasa so no France okay two for maame say konfa wo Ghana card post for na ebisa me omo immigration for no okay so for no funny omo hia both of them me parents ba ko Ghana card okay na my friend papa no send it by okay for send by no so de menko nti no camp wa o ma na o ma frɛ me Mr. Kwabena, how are you okay? I'm say I'm okay. Okay. Ti nya be 1 year no na social phone say obi omo ma me yi say omo issue jama Dutch passport wa head amam better immigration nti o de nya be when I'm so okay komo ko cry saturn no ma de da bontia ni ade ama me te say me why is what bread but no okay so my see one now can say in farm me am catch me so me ko no so no o ma me ko na me good to de me nya botre o ni de o me ya ma me no mo no mo nya specific o me ya no mo sere o so me nya botre me so me ku ma bre o mo transfer because no ma transfer boys no the money dey me o ya dwuma ni ade o ski asam na de ko dam ni atu aka ni mo Ghana sika ba me nko na mo nya me we na oba Ghana ni ana na we there w de me train na mo train na outing okay na kura bia mi ko makura bia for budinge okay na blo from do a social for me invite me omo mu kru mu ntimi ni akọ enam ni ade na se de usi kanu die nanka akakakra bi nanka ne ma afa nti nanka ba bia wetimi struggle through 8 years in France another years in Belgium na Belandi wo Germany what so 6 months benam dia how the man che na German so di sen German de 2 years 2 years and abo fun wan se ma mpie e se menya 2 years o campo okay do mo ma limit time okay nti ye de wo ba no wo ba Ghana no die na de buy oh me body abo fun ma to laptop ma me na me sua Dutch me kai no mo ma me ska kototo bibia me entirely any ade and remember no because me ba no say on person mo echemade bet this me call me home country e ko GTC traveling certificate ba passport ben na ye di twa ticket ma o de buy
ma meditation because of say me changing me you know. Okay. Na just say ma baye me dama me changing me din yakwa na bo. Fe wunu ani din. Ha na just you say me wanya hwe. Nti o mo ka chere me say ma me trash na Ghana passport. Den ti na ususu se wo bisuafo tete o. Oh, that be say we ha say am omoni me free. Like me koye no ikromfo no dani omani sa no. Me sister kra mo ni ade. Ebi me bi kra me ma me kra me dan hall kra. Me come sister ho kra ekoda ho a. They say mama face, obi e mama face. Ebi ma kra say bia me come kra na me nim die be si o china chia mo ga o. Pato se me fa ne number ne ma watro ewo aha comment section ha. Timuriam de pato number ne be ma wate. O ya be ma to se wa na wotini ehu emwa o no so betimi aboa o. What I say? Okay. Oba ben eno aye ne papa kasa papa ka asem bi say ye de sika bi amaw. Ena wodi akomo oba bi. Ena ane oba ne mienu say ntokwa bi na esi nti na amo oba house dey. Oba say mo krebisi of France but omo kika ansem mebiri. Na Ghana ha o papa mu de oba bi amaw. Na bi omu fo oba bi amaw. Na wanzo no oba na tie. Mari but me ko me say me na me work Ghana no na me di abroko kro from ne Bremai. Okay. Ngebi na me ngebi din ewo ho kakra e din komonti me ni din komono no ba fie. Tino ko ba say me buy no European Union form am ska kakra. How much saying? Me koji invoice 2,000 euros. 2,000 euros. That's right. 2,000. Now the day. Invoice we convert in 230 million. Okay, 23,000. Nti size can oje e di be say. Invoice be e ko 3 weeks. 3 weeks. We ka say me fan ko ha dan. Nti scan away. Me be atoto edem no ma bed ni ade. We sisi me dem kakra. Na aka say. His scanning ade aka ni na 10 million in the council. 23. You breaking it down. Na me sure uto mpasei, uto wardrobe, uto day because abusua no wo adwene bi se oba na chinchin musaju sika. Fa should that be oba no. Me de to no ma ni na ma no. Me calculate the claim be at invoice be 20 million. Na oba no to dey na ma no. Antare ni mpaboa. Tare ni mpaboa na me ni tikama ma. Me ni tima no. Okay. Okay. But me unmari mama ni je hu ka no kore. No matter what we ka no kore. Why say? Na so what 20 ni ko free 23,000. Move 2,000 so nka beka 21,000. Anti me pese you breaking it down. A day na 21, 20 na timi akọ ma ka 1,000 penny da wachi. Oh, se ma to dem no makakra anti no. Ba mu ade na scan so mu de me go ma me. Na kwabena unsa scan beka unsa no one journey of any business idea hu se bi o me hwe se bi metimi aye abrande me hu na matonton shirts bi kakaka bi ni ade. Business dem ko fa mpaboa no mantimi anton. O ko fa mpaboa ewe Molo market. Why na ye dance fu hu se o ko fa mpaboa. Oh, minya mu nyina, minya no. Okay. I don't want to be anton. Then me ton ani anto. Then like me ni na mu ba me ya no mabre. We are no ni ade ni say. Okay. Papa ya what you woni no? Ba sha me ni pa. Woni no? I am surprised. I surprised you. Okay. What dey no? Bibra pani. Ubra pani no. Sa. Okay. Opani no makwaba? Yeah. Na pom to say. Yeah, that Christ ase. Kwabona bo said dey abema kama. Oni nso sepa so. Ai na ye wa ha no to aye. Na mani a wo bo ne nura na enne wo sense so nura ye bo amane ni ye na say nua mo a etiefuo ne ahwefo mo abrochire no frefre. Say de o ka no wo nu mu fam no de mu ne say e bia na wa amia na ni wo ho ene ma ne makoba sa. Wo chire mu abesi wo ma medie no ho no na fe ntiase e ma. Wadaroma so de wa chire mu se wo nu na ne nua ni wo. Enkomo a wa bo wo chire mu ne say. Kwabra jiji dem ma menko obra why. Yo madam medase meda tiefo nyina se ne mpanifo amwo stadium wo nyina se okay enu anu na me drive na obi frɛ me ba che ha me kakra se
mo ntimi anfrɛ ansana oh ne afrɛ na me bedu aso no o mama mi chichire mo ama mate ase se me baaye no eye na ono na asɛm wo bɛka aye no me ba na de me ka no na be me yahu no kura wo asɛm nti me da sesɛ na ye nya ye ho nti ase eye no kura eye me nua no ma chiri manum no me ma me ema no me na me pani nti oto me so enum obi mu no che wo na ye ka achiri okay na sani ya mechie no aye me yayi because menyan ma me nye obata bi a oye bata boni okay ya miensa ani free papa baako ono ne ye papa baako ana oba baako ono ne di na ti so ya obi ni wa ne papa ehwe no ma me ne na ahwe yi na okay nti uni kwabena free papa ene ma me baako sa okay ha ye free ma me baako ba ye free papa baako yo mo ye na ma sa obi ni wa na jahwe eboa no ma me ne na ahwe yi nyina wow na be se ko 12 years ni ana ode ni nyan etu kwai abusuya aja home abusuya tutu mika pa bra Facebook Mr. Insure 104.5 YouTube ni Insure TV but na se wa Dum TV ya na mpempi no ye wo kwan ye faso ye adwuma ene kwan ye faso ye ka asem no enti betie nkyeremu no bi no panyi wi amesa kokwabena ho na yahwe ba bia bi asem no ebeto baba kasa enti na ye me yi but onya basa because onya di asem no abiduru ha okay yes me sum tutu me na eba yeah na dia me kasi so say ma me nye bata bone okay on hwe nyina wow na be 12 years ni na ma me no be fa no na o me fa no o na mo akuduru ha na o de me ma me number no okay eno ma me kasa no me fa me okay ba bi be kokodu bia na o de ma o ha ma me sa na sa bre no ye de na onya adwuma bia na onye adwuma bia ase woni nanam na mfofo so saa na o school kakra school wo ko e ba wantre no wanko sata engine na eye school a Angel Educational Complex okobi okay ma me to laptop o di suade o suade no eno ma hunu kwa na eguso ama eho omoje se laptop no okay enti wo wie school kwa no ne set wona te ha yi ntwa toronto no so okuku yi ya wanko yi wanko je ne set kura enti maame no efa no ede ne koi wode ne koduru ye no nyina ye ni age kwamna kwa kodu but asebie no a maame ne beka kire kwamna offer ne tv ne de tv e woni de wetime bobo no edi be okoye be 5 years ko be 6 years no wo be fa onu no oba na we no di na chi okay so odi kan fa kwabena akoya ansa be 5 years kura ansa na wo be fa oni aba okay ko no ni 6 months wo na me nko anko wo ne sikaye kunu wanya kwabena ai wo bo anko wo ne sikaye kunu ma owi gani eke tina ba bi kura be bi nei oba na ntimi ama maame ne nchen bi ama fie wo bi onu ani nia maame ko hai dai ma kwamna no akose ho no ma wode namfofo ema no de wo ko chese kwamna ko ye no wan ko ye dwuma hatam sem kwa yetimi yeska wa ha e de sende no waburuchi e de fia edia o maame ne de ma no na ne ban no no so edini okay kwamna so e brunsam din ompe maame ono no ko ye no sesi yesi ni o beje di say mama maame akora na ba wa ko wi ni wo wa ba brunye wa ba sako abaya no so me nani asene wotumi wanya ni pipa maame ono na tukwai o tukwai be 12 ebro 20 years okay ana ono no wodi pa da wom aba be fa ko samre no wen na se hwe ne yonko sese maame no woyini ne ba pani ni me hwede ni maduru wo a wo ye ka kire hwede waduru enti samre no maame no onu num se ka ohwe wo no ade wakọ na wo ntimi hwe no kura na wo wahwe wo akasa me kwanko fie na nka wo wom sa wo koso na onya koda no wa wo baako onu obi wo baako ansa na oko jese bibie nu a maame ne ka kwamana offer aja meba kwabena wa wunua ba abeka ho wa kwantuom na wotimi atwese kan yasi ne so apam na fifie ma ba 20 sa na to say ye tia ne se
me maame efie na otim no woni nkum na tifie o but efie na omutim no me fa no say best ha nipa me nkum no ano no amu efie be abutire dan best ha to ha na sa abutire de ye ntina na ho guno so ye ko ye me say me ka emusua enti no e ba say me ba ya me maame ko declare me prefecture or declare me say ne ba me a wo register me address wo baby a wuchire mu tibasa le makwa chire me say wo twen se kan wo nua no so ma to se kan me dampa so ana si me ntu no onyam na on me koda form no no ye de onyam ana me say eni kan we problem me tu na kwan a ofa so ade eni me ye gidigidi se ma ansole a ono na ko fa se kan ni chance so me ma ansole o be brom no onyam ono no police ba onyam nti no e be pam ma si abonte ampasa to mesusu na maame wo fie wu ne se asem wo kana maame wo maame mu na free police amame a police force ba me maame won't French a course no so won't French ama mo de French bi za me say e dey na see anti a ni aba na fan chance o be wona se so fan chance ne se kan knife ada ni obetwitwa wo gu chance ni me say wo se mpa no nti won so wo ye dan and me ya na chika no so me di mi ameme no nya se bia nti so twese kan ni bi se de obe jade o ye no because atom na me no me go process so me ye no process court for makoko be 5 me ba nde na pese mu nza wo ye ti uni anu frifie o se de wo bra panyi ken sika na me twen ba ma fa anko no so me se wanya ya so no ko fa sika masa ko fa ho ofa say abrochira wo ko ye high time e ma asem ni ade na akoye na sister se Ghana for mamu ye party mamu ade me economy so intimate me chefie se Ghana for boys ye party nti wo ko vibe bi ebi abrochira de on set me ye party for weekend ebi Saturday bi boss boys timi jijiska yeah organize ebi a ni nyina mu na ni nkrata ni nyam de na chese this am do my register na mu nkrata home aja yamma nkomo enu nti odwane koy enu no etwa mu no ofala ya ma no se ni pipes sem se so obenya pipa no no ano ebetimi kura abaga na anu abone bra no ne la ya nakoko se ne nkrata nyina etimane ko tena baabi na party bi ase na wo ya na party we Germany party ase na ye so me camp wono Ghana of Darmstadt wono I go invite me na wo de nti abafu invite you abafu invite you social for invite you obi invite you no me metie by you President Trump no that be me like me ko ba bia sano split no me do Germany say crofo it's invitation spirit and the ram no me do camp they say you crave for me ba me laptop nya me pablo no mu ne toto wo ha mu no ma ba me pu voilà asaje voilà me say okay aja yanko enti wo say ni bibia anti mama me no eboka o ha dan no de eno aduane ono akoto dipia no de akogu friji mama enti ka mama na bo menwe ye ho no esi abrosan okay kwaso ono wo de ko se kokobo bla wonya kola na mama no momu no ase ani gie no na de wo gi na mama na eboka sa eti okọ tena baabi okay ama na ka se o baabi o akotena on so di free ho wa muwa ti di ehu ya ne se a police for action police for the chain no say ono oba akọ ekọ tena da animu okọ so wo oba no obua mu ye so oba no na mo so mama bi ti aputu oja asehin onua edan na amenwen ekọ faaye odi atem oburu nwia me ame wo Ghana kribi kan so ono ni hunipa na wa brochire wona chese waje kwabra e wo ne nche e na kwabra akwa wo ba akọ ne dem na agba se so ni ni se dan o si makoko ba no evidence ye ska wo Ghana ha na de kutua ska dan se ho na ko ye che no edan no ye che no mu ejaye no but na asem ne wo ha ye so mo kan okay but edan no ho ka no ye ska wo Ghana ha e de ko maame no mo ye be say okay satam no was say no 500 euros obo
no baby tell me kasa because maame no ayo ba nkasa kwa so de di dwumade ne ko enti nunu mu no maame no so won de ye womla aka bia akura na bibia aka so ensono ni babo France aso mu kan yo ne Germany oye de ya na ba de o kaso omwa wone maame no doje san otimi ko tena ba bi wo be frɛ no won fa no odi na tamu oburu ni mia no oye yesu e bia ya frɛ no no oye me wo ayi ma send e wa ha afutu a me de ma no enyina wa ha ti wo free ho no ana okra ne se okɔgya aman ana maame no ka kyerɛ se German ho no yes na nyete se ba kan no yi na ni ba bia ne ba no na mom ofre no na akoda no na mfi on fi no o che se wo di na tem wo ma o che se e basa ne ya wo hanya e ya homete enti o ko te German wo se kwamna German ho no nkuta krata ho de wo ye this mistake wo be fi enti so de free ho bra no so ho mi ni ho bi but de be si bia ofre me o se e ho no e train ana o me de ko e ho France to Germany ho o fa train na eko enti sore bra wo ye ya ne letter ba eye edin no wa ko change no still na ne letter ne ba me maame no ho okay but of friends o mra kura no a o ko jare passport ni na ho wo so we de bunsam din na ama no na se bunsam din no de wura mu yana no de ko ye ne passport wo de ko ye aja meba obi my information baby I want you to be frank or say pornographic industry be approaching ma uko active pornography. No, me. Are you sure? Yes. I never do that. Me call abuchi. I don't often bibia me panija, but I don't joke with my church. Okay. Yes. Obi abagasi pornobia. Okwa me means ayi for no say me pornoni ade. Okay. Fake news. Okay. Fake news. Yes. enti maame ne ya enti da ko no frɛ no sɛ kwamna na e bawo won so onim na wo si ha no ku ato ha manyini jame mombra jame tase bibie ni wono mu a o ka kire mi mianya na yi enti wo ya otena o ko be 2 years ti da ko frɛ me sɛ oba wotumi ko ka kire me so oba Ghana ha no wa franco nenso oboa ayesa no na maame no ye mu hihye no ayesa no na oba tai na ne ye mu hihye no ti ebekomu ana oboa ti da ko na me ka kire nse kwamna ye wo Ghana na heading pa enyi wo so be say tukwa ya enyi sika ketwa na nso connection fo di enkrofo sika wo be di kura wo mfa anko enti wo de wanyamu atete no akoduru ho na ye enye mistake say oba na anya sana bedru Ghana ha wa ankasa wo be fa ho bi wo ho be hyehye wa ankasa enti se wunni se wunni pipa hwe ana wan try se wo be ba Ghana wo de afutu ana me de ma no ho anu aye me ye du me ka de asem te ho anu ofre se oba so when dey ba pa no oba no ana oba ai wo be du ye no fine 7 previous wo go out kwai kura wo eni padua no ewu nya chen bibia enti no waba edei ane yesa ye wokai wasi ye bedru ye no wonu abi ka kire ne se onu abi ne no yakasakasa mo de se kai twa ne nsa ho ne ade oboa onyan kura osuro no oni di machi osuro no obedru akra onya nuru kumase ha no obeste wo kura broboso me nkra ho ofreme Nhyira tron tuni paso also ko ba bru mu a Nhyira tro woni widi ni ye pe Nhyira ka kire me sese obedu kumase ne Nhyira no bobie bia obewo ne sekai onu na mu a onu so bewu ti o ka to so ben prensa ana me ye di nti me frame Nhyira ka kire se kwamra bedu kumase a onka na se wonya ne life man won ka bibia etini na me bo na mane so hwe no yi but obedu ye no wanyo ne oburu minia didi matem tese ade bi obeye bia no emfani kwam wo ya de so apata pa asem nko a ti ma me ka kire ne se wo manani na ho a abuchire no ana na ho de wo to ma ne yai but wo bedu Ghana ha ne de so ye lis mistake bia me na kudam okay ti minia ne frɛ me se
threaten no anam say onye di because anhwe ya omu nyina ya nnuafo baako ekum baako ayeyefunu kromu no amu enti wo ntime nso no police na ese Ghana has to do ye bibi na the police ba mu a yes ani wo pema so ana say but omo na betime si sa de na no okay aja wo ma me de say e fre no adwoa adoma meba kwabena de o bra panyini akan ene de wo kan nsunsun ye kakra ewom what is adane kura o be wo papa bi say o be say sorry achira wo ma me ana oh make me say sorry adi achira no but let's take it bit by bit o be wo papa say o be say sorry achira wo ma me yes I have to do that because she's my mother okay say hello to your mother she's on the phone. Okay, hello, she camera we okay, hello, Bejiso. Hello. Hello. Auntie. Adam. I can say one thing. But you have a call here. Your call. Okay. Some but what the air question, you know. The mechanic say like men on the see a hummingbird. Oh, my media. You be my baby from born chen. Don't be a son away. Don't be a son away. What to be bothered to have the one bubble straight. But the one bubble that is so yet like the 6 years. And what the dear. Walk down on a man, can't tell us a job on your cabra. Walk out of the summer. One man, I want more bra. Nhyira so more bra mate I don't say na what for Ghana no who will pick our day for what ane who will pick the people kura wo mi kura bi kura na I don't say mate I don't say me me Ghana ho na wo Ghana wo kwa na me fiase what the bra na ba da to me yawa na chao mpachose o chere na seminti koso apa na chao de wo chere mo bisa o say you say no mpese mu asem no aha de o de wasem abreme de me chere wo kwampa na me chere wo enti de o ma me kan yawa wo fam a chere wo say mususu na musu odimi ko ye like obian wo a sabi o ye funu wa wo ba me ba ka say o tete na ha wono susu no enu ma bi o de ye ni there be say ma pana to but wono ma bi o de ye ne ba did you want to put say e ma me no na say e so ya ka bi o de ye me e bi okunu no wo no enye be you can so me da kokrada me ya wo den na ye ti fama o wa ko ne lawyer da ko say e bi a me me paduma pa na me force so say o ye papa ma me lawyer ko kun say me dey ma boda ntinu papa me dey aduma me se me ye ma me and yes oye mama na me adoba ye da nyankopon ase pa eno ada na kwabena epinchen ye na obebo ne nkomo no a asase no na ye bobo hu na so ne ye twen akosi se ene yi no ye benya abusuani bi eno aye ko papa nche papa bonsam no kan no bi tugui ana enne nyankopon cha de ne bra panyi wadi ka bonkyeremu no a wo boye mu se atete sem no ne ade wona na wo ne wo ho bone tofa kakra ene ma ben na kwabena ye de ni bepie Ghana me pa PSC and say me na me ana me de buy a France ha enti wa ba me na tie na me dai ka emu ye kutuwa bi me so bi ni kuru na tie enti badam fu bi no wasi wo wa wuru enti wo bedru ya na me gi wa wuru bi ma no mo so me bia ye tia 300 euro ento kwa samon kwa to kwa sam ana efie na wutimu no na kese ensem bebiri ana me ma wutu ya na me sa ko ha afoforo ma ko because afoforo na ma wo afa die fie wura de ba wono no kwa wo se no wa chese kai ma me no wa firim pa empa nkoro no wa chese kai
ana maame ne fra be se ne wusutie be de wontimi no wo antra ana be se ana wontimi no wo ntra de ana yebra ana wo baaye be no tina wono no akiri oba na akiri ba ni we wono so no wanyem oba wo ha sei wono so baaye ana be se bomrai na ne da titu wa na kese ade papa ana wo baaye na kese ye nyina ya tia wonu wo baaye tokwa wo ya no wa twese kai me kura no wone wo baaye poda me be patare se wo nyai ase wo fakonya woni bobo bi bitirim am se ai adi asem kura ni ana wo baaye ko saa no wo baaye wo di agomatie ana wo tu ko ye akoka me no yetse na kese wonti ni ye ya no wo ye de papa yi kura be ni tie wo pa kura aporo no ana me si dabi ana di ko tu obi adum se me pedai na me de abaw na wo se no me de waba wanya 7 years sabrebo no na 7 years eti ya se wo mama pacho mimi sasa sabre no nyina no mama pacho sabre no na adwuma ben na oye bra wo ba ya wo kasa mu nyina mo dan keto anim na kwabena adwuma ben no oye adwuma na ahadwuma na ho odre eti wo ba ya ne de ana me so won ko school kakra wa ha sade be ya wo betimi a te French no watimi a tsira kakra no ye adwuma ya bu de kwasea timi ma no ko school no a kakra eti wo wa no bi aka kire de se adwuma bi wo ba ya wo ye ya bi aboso me pe e wa na wo ma apa mo God have mercy upon us. Who am I from the side? I said, you were hard, and may I say, and then the moon of the same, they pet I am an honor. I'm on the buffoo, yeah. And to do it now, I do a cry, 3 be our yakakara. Anna will to call you. It's what to call you. Anna will be a quatry, and if you ever say, I say, Sister, I'm a holiday Ghana. Anna Woro, what the was said, the walk of a crowd on 1 year. Ama woni akwa na akwata ana wo mo ai jordan ye to ko so die yo ana obi cha police ama mo etumu ara na chefe de wo na police for the friend sabe mera na bo se he beso yes ye mi nimba bia mi nim moma ti ba bi o ka sabe mera no na so bi de mi hunu ho ti no bi ti be ma eti ba wa na wa sa na me friend wo ada ase ai ye chewu su ye ja wo na say showu ye na bia wo ye na nye akwa bia no ano no man tu ka bia ti me matia no say wadru jaman ti jama wo na se bra wo so wo ma na aba fra wa bo bra ala se jawa wo na wo na to wa ti da me wo ho do ana o fra be say wo pesa wo ko Ghana ana se dia du pipa ma akwabra ana wo ko Ghana wo si a pipa kura be wo kura bi kura wo be di 20 years pipa kura me kura wo kura bi kura uti na ko ana benti ase wo boa jama fu me pipa mama mpache wo wadaroma won kan je hinsa ko kasi pipa kura no man kan ne ka kire ne se musical sa basa no a wo kire wase mu ka se na wo maame agya wo kiridie wo hwehwe kura na wa wo na mu wo maame se wo ko Berlin wo no kasa wo ko Germany wo no kasa empo bra wo pa aba na abaso oba Ghana ne ko abo na mane ameda ba ndie me ka kire jama fo ndie se wono se satem na Fredo timi mu no afre me bet na ablabo amebodi mu ni ba bi amene nam me na de bia na me apos for no se se wo maame ne hu abraba wo ba na se wo na wo maame hu abraba wo se na me ka kire me ba jama apos for no frame ya omo chi me omo ka kire so mu hia both me parents se me frame no di matem nanka me anka wo maade anka me wo maade anka me because no di matem enti no ma apos for so be full immigration for no be full mama yes Roma se wanya say mama say me was 2 years
Okay. Yampasa yebeha ubebre. Die nanka wuchire mu pa no. Enwa na wo ba panyini abone tofen. Na onu akra ba ye woso ba ye di sika free wa bra no 23,000 a. Wo yesan ko be mpabo adwuma na wo so enum ne ade mo de biasiesie ni dem enum ne ade ye hunu ba bia asem no ejina. Enti mama yebeda ase ene wadaje a wanya no ye ho. Mama. Yes. Timenga. Metonka. Tinki yebeja wo na emom kwabana aka asem bi se moje ne passport na masa ka se wo ba bi so anware sa oba na mo mfa passport no man patcho passport no we. Wabua. Meno passport no ba ha no. Iya pipa ma no wa ba the passport wa the two saboba wa de ba ye. Na wabu ku me mami ensa me ba ye wabu ku me pipa so wa ha. Eti wade no ba ye na mi follow man wa no. Na papa na me no wade ye do no ya Francis. Ana me mi nya bi book. Eti wa ba ye no papa no gi pipa de de aba no. Ebu ana tete papa no di mu ye. Papa no wu ye no. Ana papa no so per lawyer ba amano. Sani ye pipa no ye de beba no. Ti papa no wu ye no lawyer no say o be family address. Men tiba dia papa no say mi wo padi ha. What pre aba woni lawyer no kokon ye. E ko gi ni dossier nyina fi lawyer no ho. Mama bacho enkata no kwaji free lawyer no wo na ne passport ne ka ho ana. The passport no dia wu. The passport no wu adabe da mo na se e da ha. Mama me bagina so mama kwamna. Ye boa wo, ye pese ye boa wo ti de wa keka nyina na ye bisa no. Okay. Passport no o ma me say o munyo madwen so o mu ton e da ho na ewu. Nti de na beka. Enye Ghana passport na. Enye Ghana passport. Ano wa so wa ba Ghana no sa ba ya passport foforo. Ano na wa ba ya. Mama mpacho wo de home kakra ma me na wo ka bibi wo sesai. De tiani say no ma me no be fa me no. Edi o de ma me no Zawi Kwabena Intori. Papa ni di passport asem ne ye ka. Na American passport abi di visa ko ye no. Na Schengen visa Czech Republic. Passport no way. Sa passport na me ko siki asylum in Belgium. Say Zawi Kwabena Intori no. Okay. Because now I'm doing well. No, I'm come my Belgium for say passport I'm going buy. I'm go for Ghana need to buy. Let me say give you when you something. I brought the four parachi ha. I brought all go with a pool door. And you are what you know, so say. What trouble, so ma. What about what was so more? And then a man who called Java, the hot at the crop. Ana wako cheji mama meba wo de trouble kakra na mintie de abra me kan kro wo de kasa wo se Zawi ni ye den Zawi ni Ivoirian name Cote d'Ivoire fodi eno na de be so me ni say passport de hin na pese obisa ho asa me ko Germany no me ko siki asara me de sa passport me ko am ga stress fa me de ko to me ma me wo ani cat orange Jama Belgium for asylum cat orange ana omuma bank. It is our passport now okay di be ni won Kwabena bo ni won. It says that we Kwabena Intori no. And no passport na da is here. No na me free Ghana ko. Okay, inti de hin na wo pe. Say ni German passport no ko siki asylum Germany no. Omo no ka chere me say me passport me traveling passport wo immigration for no. But it been 2 years in here. I was say a limit be they qualify for European passport. Na sa passport de mama me. Enye mama me na o omo ka chem say me ba Ghana wi a. Omo post na mama me envelope brown visa. Ana mo yi eto so ne German passport. Omo Mr. Kwabena. This is your file bet. You credit everyone o man ka say passport you there. But omo ka say go to your home country. You can make your own. Say no de o ma me hu momu.
no dey nyam ma me hu asem na me make anye no address be na ode ye say I want camp address na me dey okay mama say immigration for no na no ma wa your problem bi boni to wa che wa pata wo say me mana wa ba no asan de German book na ba na wa bre wo there we say German book ndo mo yi eni ambre nti wo de ma wo am ka say am ma me sensan yo mama yes dem say wo kan am say enye no anti we de wadaroma wa kire mu say enu ni wo ho enu wo German immigration enti ho asem no dem say wo be kwa kwaje wa ho me enti mama ade asem na pese o ka twa to kire wo mama dem pese ka say twa kire mama ni say o ma ina 5 wo nipa bi a okwa ha okasem wo kire wi na wo ka wi a kire wi the confusion go ba no because also we justice to everybody me so ba ni fie na wo tie maybe chatuma menene yes a minya ba no ba no or pretend say wa ba wo ba Ghana ha ni fie na wo tie ma so ni fie na mutie me se die na wo ka kire ne twato de meka chen de maye bi boni bi maye bi an de wo ne wo wo mi se bi ku kura na wo bo bi bia se ne ni e justice to ne ma yeah but na wo justice be mama so jebi wo say who do because we can chronic chira o mani na me ba oba na one ne ba ya o ye no oba wo ye I change the chese media menya yi so I o ma bra kwesro mama mama yes aroma ye nyina yate benkum yate nifa ye gina kwabena anamu na sede o kan wonu ananum ne se aduasam ye nu wo se wafom wa fache no na mum ya no wa dwu bi se wo ya bias kakra wo ma wo do ma ne bi chen no na so ye de ya fiase ba bia ye gina ne se pese ate se wo de kwabran fom so ache no wo ni mo panifo no akura se le wo mo so be ko ha nyina wo mo so be ya ba chabone le kura do wo mo so be wo ba ya nyina no mi se yare mi nye juba ka kakra ya de ba me oba ya nyina mi tibi de mane no enso me ya dia ne ya no odi matam wotimi puru me nua nyina aroma ye kura ko todwom ye pa achew da bia sa do ye ni si bi ya me mu bi ye de ni be de chi pa to kura nso so ni mu ama ye mama mentie ya de ne ma wo bia ma na so ni mu na waboa ma wotimi anya bibia ye nkakaka bia nyankopon ahoɔden ba mu be ye nti wadawo ma de waye bia jaima ne nkafa kyeye why me da bosse Nhyira Actually, you're not from any wakasa. Why? See, baby. Quabra, a real one was all my maid by Miss You, a man's feeding in also. But I be any war or none about when the foul. Quabana. And one make a baby say, a woman, da, bia, or near maybe, but a new biana brochure general. That I want to myself, one and I'm free bow. And you be a sa 20 years no we the new Ra magazine home ko share one we Bohama na Spanish button Sasuni idea can any heading wo kwa gonko yesa but onya ne mremremre mu nti no em se na ne ma se de no expect se ne ma beko no ene ma anko sa kwabena are you ready to work why a crowd so wunya adwuma wo beye patwa ugidi wunya adwuma ma ye bet say German passport ni there say ma hu akira kwan ya be ha me enya butere de waka nyina no be hu adwuma back doors ye be je near immigration for ni be near dia mo no ma follow am ya hwe say de wu connect sa ampa near dia kire am ya hwe say de ewo atiefo bebe mo Germany we na ba mu nyina wo ho ye ni wo no ska branti mu nyina ho ye be investigations na ya hwe wate ena wo bo sexy by the day onso ye me amenipa enti menene be kasa why on the head and in say I could say the omo me head I say
TikTok so now they go home. Yes, if you are in say me now that. Okay. Eja, your person asemi baby I can do bad time where you are free ni mu. Dear nan ka unso beka. Yeah, me can say me so be gina munya ya da ma me na se. Senia ono so ade asemi. Yeah. Because men ka we ma men ko me bo me charge. But you wa bo me ma me no charge. Yeah. Ka busua ni nyina. Kwabna me ma nka se bi. Jeje dem. Okay. Ya beda ma me na se waja e de a che no. Yo. Na me so se mun kasa nkyere no. Yo. Ade no ma wo emfani kwam. Yeah. Because ka wo ba yin kese ka wo abre wo brase. Because you ndi ka kire wo me kura me mentia bu kire ho no. Me ka kire ne se kwamna. O ba ena de se wo betini akọ. Ti woni se woni pipa e Emma. So na ye wo die ma Sunday ko die wa me na ne ye. Na futu am na ma jama enipa wo wase o. Okay. Wa send ebi a wa send jama wa. Ni nyina afutu am de ma no wanti Obadu ha kwa ni passport Ghana passport ko obadie no okọ wasa akọ ne wo mako eye wono na say na black so because wono as a bibia no de patapane tokwasem ohia psychological treatment kakra say enough from the wo kire mu nyina dada wo de emfa akwadwesem no kwa nto nchen ense da enough from anya kwadwefo you too I say ade a mepe won ho ne se ho ontimi fa asem nsie de wayem ogitum oka enti ye nyina yemfa yenini akiri yemfa mpai bonta akiri na yenhwe opanyini bi wasafo oye laundry ose yemfa ne number ma no okwan ye befa so ebetimi aboa na ma ne ni aba ne ho so na ayeyi wono age atum so nya bibi obeye ne de ye beboa no why dada okay kwabena de maka no wote asiesa wote asiesa we are very nice 2000 there so say scanning hunting for 2000 kotata there mfa bi nto we genje what anana wo yada baby okay try me kakra bi na me nto ade kakra na fe me nko abegafo ho na me bisa wonum say asemi da bi ayaka adru et say maybe so say wo shave wie a ya na ensansa no egu wana wo yoba wutimu se wani moto so pa na so akni ingrow hairs no ama wani maso ahyehyehye bebre watiko ha ensansa no bi ho pimples wo no mu a wutimu se wani ye wo hene na wutitititi adupa ene ton ne ho enti wei na make am for the amount skins ani mu nie ekire nie udu pharmacy shop bia mu a wo benya bi ade ye ne se ebuana hyensansan no nyina se de afiri hunya sawa na de bomu wo de afefa ba bia sansan no wo ebetu ase na nsa pepepepe na de ama entena ho emma razor bombs ni ade no wani mu ase lotion ebuo no so very 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 affordable obia betimi atobi chano so se wo ba ene ba na nyina etimi eyusu kuma se udru any pharmacy wo patasi obenya bi Love Life Pharmacy was Santasi runabout Gopens Pharmacy wo Bantama ubenya bi baby any for beko Gracha Pharmacy sunyane ebeko Green Light any Mosaic Pharmacy ebuase Androp any Ellen na fe beko ifwa ko Fojo any Eric V Pharmacy mama fa number ne emma ne frɛ one friend be kakra na ho aye dey na fe wunya bi nto number ne 0241 820 270 obetimi so afre was 0504 485-984 pebi na wonso FCC wo wona nsansan no nyina se entu me se e ba na posi papa na opede e be ma wo se no aye fita kama ya obetimi asere afi wo se no nyina wo badwamu a me ba cho eye Ome's original peppermint charcoal toothpaste na afi nso ye original lemonade no we no nka twade wom sanso na kakadu kaka wo mbidie wo sokodie ya burubi ene adini ane no pia ka ho de agumi atie mu saa na we ni tie ni enu enie wudu dwa so ba bia supermarket bia Shoprite ba bia ubenya eye Ome's eye Apostle papa yi ebinemu se wudu kuma se de aye wa Decalas dynamo ye ne eye Solid FM di nhwe ni mu kejetia Dubai nso ubenya bi e wo hono ye number ne 0244 710306
wobɛtumi nso afrɛ wɔ 0243-814-661 na wo nso wagye bi kama paa mese wɔ baa sɛ wopɛ biribi a de bɛsiesie wo ho ma wo ho ayɛ rese bra bosome no aduru na wakɔ afikyire no a ɛyɛ adeɛ baako pɛ ɛno a ɛna secondary school foɔ no agye atom ɛma adwadifoɔ no nyina di ho adanseɛ ɛyɛ pretty lady sanitary pad ɛyɛ kama ma wɔ baabia mesrɛw ne hwa no ɛda soro nko wɔru hia kwa sɛ obeyi so wash ɛnoa ehwam dada ɛsan so wɔ mother wet herb wɔ mu a ɛbɛbɔ ho by free infection during that period wɔkɔ afikyire no wawie no na wagye pretty lady wei ɛyɛ panty liner ɛhyɛ mu aduasa wonya baako abosome no wobɛtumi de atwa yɛwɔ adult diaper yɛwɔ na kɛseɛ ne nketewa strips no mu ɔden gloves no ensia na hyɛ biaa mu eti maame ana papa ne ho dodo no wobɛtumi edibi amma no yɛwɔ market adult pant wei so yɛ kama paa wode bɔ maame anaasɛ wode bɔ papa na wɔfa bibi nti wontimi nsɔre ɛnkɔ agyanan so anaa wɔnkɔ dwonsobea no a wasombajo kama paa wonkan ɛna wotimi nka ne bi ne usuto ni mu a bɔmɔden fo woni kye mu kan hye drug lane kopa bitu na komasefo mfa won mani kye amekom traffic light so bibi ni na person ni yakasa me fa number ne ma osisi a 0242770304 obetimi nso afre 0553291477 abusia menko abadwafo na enkomo ya ye die sima mienu wo bia enkyere nadwene big mama Debbie big mama pacho yenko enkomo ya ye die baby ya dia pompono eno no de na woka Mukromi mafere wa maame nanim ko se no ame bo na chi yeah se de bra yi be kan na sem no e maame ka se bad time de nka wo ba ne ba ye no ka geneti na fie na na sitintim but me twa wrong meat enti medical papa ne chew na de me kan se maame ne chew na de me kan se bra yi onyampa nukreni eno ma bi achia we do te he ya ye ma no nkwansa okay onyampa ebo no be yesutie na ohun se abrabo na wo bo no eye wono a abrabo ye se ye program se obra ene wa yeah bebia wo ma menka bebia wode wo kɔ no wo yie mu se wono so nyini ne wotimi nya bibia aka wo ba beso no mu yeah hwe sister 2 years wanyini kasabe nka wo ho wo so bonkum wo so nifa nka beboa ti de meka ne se Ohemaa brai wo se ye ne tena se kasa ye okay no ma ne ho mbra ne ho so okay because on sha and 25 years for bebre crazy fie enye yize it was so man adwene no ba from okay no de na tintin so bepe bibia ye okay yo yenkonkomo a etoso mienu so na yakoba afi ne ko evangelist nso ho na wono so e de na dwenkyere no aba Rebecca Money ni wonu abema enkomo a wonom de betu ye nim menti yeto nsafre eja Money ene ye wo ha eja Money asaba na yembisa no se ekwan so enante se ne se eja na ho te se me hoyo madam ye de Nyankopon ase na mo se boko de me ase ewie again de wonam ewie de boko ma ya boko am se ya ba ha ena ya ko ase ya ba ye no ba siesie asemi nya kama yeah ana ya ko fie ye ko ye no oba no ye mse nka ne ko ho anu aba na ba hwe ne ma no okay onna ho ono no ti be ma no ho okay nti no oba no wo hwe ne ma no ko afi ye hu ne ye last week Friday no e wo fie ai wo de ma ne fi ago mo se ma me na ba ka che ye hia mama de hia oba no mama ye si no okay na wo yire na wo so mama ye si no se se me no ni menti bi mti menti ka se me le no adentia se ye jai wonu waja ware no oni me jai a se wa ko fe ye fu na no o ti be man chen nti oba ya no se sei oni ko ba asi ka che ye ja ye flow na wo so je so sei na msi na ka sa che no oho anu mi bi pro na se ma na oni nam no yeah ase ko mo o lwa dem ho nti bi pie no osan na chi okay okuta pipes ni ade o se mi frejo so ena maba ni asma mi e wo court e si hian on the 13th okay nti no anytime by 13th dabei 13th October okay ye hian ho nam si mi a sa nam si no si ai nam si yo mate
nti odi kata we na de maami nti wo kire mu a court sermon na ye de abrawo fa chaanye okay na wa mama ne bia no wan kata na odi ma wo o chechire mu se oba no se wasi ne fie na odi sen wasi ne fie na ono meti na awal ne jae yebu awal fa se awal ne ye jae ba ta se me da so ti fie hobi da so ti fie hobi nti mi tu fie ho na me bibia ni edan ono wasi ne dan nti kɔdo so mi tu fie ho na sabe ya ono ode ma ne se mbele kakra le fia akɔpem sa October no ni tu fie ho kra ma mentena ho ɛno no firi ho ɛnom ne bae ɛni kata no mu na ono already sa okay se ma me no me no fa no okay so me no fa na bae wofa ne ka ho bi wofa ne no not what akiri na se bailiff serve a letter one kind ye wo krata animu ye serve a court letter the court expects you say wo beba court ho na afi kwadu a ye de abo enti anu hu na wo yom hyehye wo sai ni ono ka sa kire me say me pufifie ho en me ni kopem tama court no bere e beba so na fi na baba ho okay see eja asi mo ke di em sen kan okure no so ndo bai suma ne suma no nti on de kata na re o de abremi nam se ko asem de ya ka wo Nhyira FM no ya ka wo Nhyira FM tobo abusia edan ya ka wo asem yi se de ye bo anan ko ho asem ya nante hu pa brewu na wofa no de say wofa no o de wofa kwaku okay wofa kwaku court yenkum nipa ho court abide si wo se esisi semunti ene yenko edan no ene ewu ya wo fa no ba hu da mu amenti chinchini a yenji dan no ni enyi opanyi free dan no mu nko yete ye ka bi mama adenti ne digi be ma dia yentimi nyina na chi ne enka bi ma be ma nsoso fi se na ni die ma court fi se mintimi nka hu biribia ya sama wo no de ni nka hu biribia ne mu bi saudi atwa to se edan no wo mu a wo dan no mu ye de yi me mu o dan no asase me ka ho ni to asase no efi ho blog di chai me an bi chai dan no sie no receive first room na ye di kan ye kwatini mo no me an hwehye ye na afi ye to aso mi no ka me ye miansa chese wo fifre wo bi bia oba na ho de o na ho de ayi fi kwa oboko asa okay court no de esese woko yenkum nipa ho my lord the tenadwa mu a ye bebisa wo de ye wunsu wonim ne wo mu a wo de ye di asam ho what must ye nyese ye bre court krata ne ntikowu menti hu ne anya hu dabi court wo ho se wonum siesi asumdue nsam enti wo beko on the 13th no na ye se wo ba ne ba yanke bebua no enti me ko lawyer sheli ho ade a obradwuma de yebetimi ayama one se ye be fa lawyer obekasa ama wate aze okay stylish twamitu ma yenhwese benya lawyer sheli na yene ne nkasa na fe yenhwe na yemfa assemble ensi na de court de enye bi abruso emra ne ka ne ho so wudi be mu a emra no be ka ma so wudi fo a emra no be ka de ama what masie enti emma bibia how yebeko lawyer enchen na mema lawyer akwaba lawyer Shirley mema wakwaba o mema hanso Ohemaa Benewaa ponte say na me adom na woni watifo nso mi what saying pa yankomo bi a yatena so emre kakra ni bema bi ba fidua mu nkwala no po na ba yesa wonu papa ni wonu mami nkwala no yemu dansefo so won papa bread dan pie miensa bi a wonu masehye ho na wo ba no akofa bema fufuo bi mo pese wo yi papa no ne nkwala no fi ho woni wo ba yi betena dan ni mu yaka ho asem kire mu mamsi e ba wo nkyei wante ne ho asem ma wo de asem no adru yasem yi bia ama yasem no letter na wadama ye ni wuti jumai ye pese ye ji nkire mu kakra so panyin ne yam hyehye no pa na ya manna anu ho banso ahye ne bo se wadama ye de dawo ampa ne ampa ubedi asem ye kire ma ye na fe ye hunu de mra no be de be kwa koduro Ohemaa pacha me da se de
Asa mi tie papa na sem kakre bia me ti baby a o se ne kakre ni say untu so efi ho pending the determination of the matter. But bailiff who to mean say or no best whether a tenant and an individual say unto 50 and no is solely based on judgment court no at the bema and no. It is when we are executing the orders of the court and the court actually ye baby so bailiff to mean me set or no say unto 50 pending the determination of the matter. Okay. I said the akwa you know. The baby actually na the was say ye share na be dia be kwafi guyi na kwa kugu. Okay. So can this support in kumni power ho. No kre. What it's all about evidence two parties no omi enu mo be adisi. Nti ano baba ye ntwe kwa koye. It has nothing to do with say wo na all day assembly this can report nti chinchina che wo na we be test ana wo na wo kwa ko answer nti worry daddy. Enti lawyer hearing near 13th October wadaroma 13th ubedru joso district court amaye won me pacho hemaya wo but before that I was so enter appearance it's a court survey any document rate of summons was so jitu say asemna ni pakono anamanso na ni pakono na wo beteno waji atum na won so wo ehun anu yi nti o say o dikan enter appearance no so ejina omo anu nsem no de baaye no so etro no so no se court ya power ya no beka sa ho na ya ba chambers na ya process bibia se say dey boot for boot court kura ya beko Ohemaa Benewaa right ya da se pa nyakopon wo nhira pa ejamoni what you say te ye mungamu what you say oba na ba ya ki ye beko age ama no enti won so aye wo ye beko age ama what you say the sign say court krata ni kura wonti nimpese abedwafo beka ho bibia ye de nidie ma court no na mo me pe lawyer nchire mu na ya ma wahunu say nyesa wo ba ha ye ntimi nkabi ma wo abi edru lawyer nso bedi wachi na se de oka no nkrata bi etwa se won so wo de kro no ye say edan no ye beje wo twa farmer what you say enti court nkomi pa ka che o ma no eno na o ma no tete ha bombom ka che o so bia nka na komanto ne yem why okay abusua Rebecca money any esi nyamecha oyere what say oh den obradwumadi yenso ye den bare me see 2025 yen fa ni agro we are taking a new turn enti ye jai e de amakoto ni ahwede court Rebecca the actually Trisco energy food drink and American food na fe me de amount promaxido Ghana the abaya actually say no no bebre ahemuma B vitamins vitamin C D iron no nyina bi wo mu amintimi mbo boni nyina so na shano so na me se ukra 2 Ghana cedis a obetimi atwa eye Trisco chocolate papa no bi wo de ane se wo de nsuo kakra be fra wo de milk kakra egum na fe wo de atwa wanum ye wo 20 gram sachet na ye wo 400 gram sachet no ye wo 400 gram no wo tin mu Food and Drugs Authority ashen so de bo ho eno nti eye ema obia supermarket ba bia wo fa bia no wo betumi enya bi na won so wo de ahwe wo how far Bonva stores se me mama so nti se take no wo no de man no ko papa me de no ko Bonvas ma hwe kwa mabo na mama Bonvas wo de wani de akira me ahwe za mpa de man for de passport no aba na echabechi wo sen kai nyina wo be ye ade ama no mom 2025 September ne de to so aduonu ya Yakobuno experience 2025 ya enya sam ketwa Button Caves and Mountains yabeko fie ma ba bia nre ne wo no yabeko Kintampo waterfalls me say woni bebe ya mo feel kaka
ede bia na mbesa dem we afasuni na we my too rigid mun kwa bonten enti woni bebe nyina mun register oduane a obedie wo kesi kan wo koni abedie nyina no 500 Ghana cedis ye de obekọ ye de waba abedru ejojo awachi no num na ye tu every a year tech Ayija yewo Ecocent Road hono a ye ben Victory Baptist Asori Dino manfa number no emma na reserve a seat for yourself Mr. Man kwa memma ho fa bebe kan ho number no 0531 090068 na fe betimi so afre 0261 671686 na wonso wodo ho ahyem kama pa Flower Kiss diaper anti emanu nyina ni age mana wo ma wo fufu adu makotiti abrenim no wo mani age fi se wo de bab fra no a onredu mienu ne to be ye rese ebasa wo ada de dem wa wetri ha de mbe bia akra no onti nani no abe de bia ni eye kama pa floral tissues and so and one na ye dey ekokrom ye dey vibe ye dey bibia and in supermarket baby awu fabia no obenya Flower Kiss diaper na fe floral tissue ato o pesa obey distributor now so say wo betu bia kwato wa obefre Delta Paper Mill it was 0243 033033 na wonso wajibi kama pa woda chinti misro eya masuku hunya wo pa Kwamrabo wanko Angel Educational Complex I say no laptop kan no games nko okay nti Ghana Baptist University College and American for na media ma so ya be admissions no to me January to December and to betumi na wama wabofra no aba ye lecture sections no so very flexible your day your evening your weekend dia babo awo obetimi afa School of Health and Allied Sciences programs no eguma wodo bebre sanso and a School of Theology and Ministry programs no so ye wono asort the open no na ubefa na fe ye dia ma business school programs no ewo ho ye graduate school la MBA finance and MBA general management and so etuatua kama pa wodu Kumasi campus no ebi wa amekom na ebi nso wa biwa kwa campus misrawo your number obetimi afre no waje nchiremu fofo bia no 0549 062092 obetimi so afre 0202 773 344 na udachi nti wabomodia na wadru yenche Mr. Bani cake pa na also pe cake for any event biadia na just a bite cake ni cakes bi kama pastries ahodo ni nyina no wobeya no fefefe na fe wodi amount Mr. Wudu Santase opoku ware hono mu a eho na obehu no ne number no 0540 296279 eho na obehu no etre ya me ye NA Beauty or Kodia Junction which is a wobo adwuma papa nti wudru Kodia Junction ubehu NA Beauty ewo ehonom sabre is a doctor enya medru ye dia na mehwe na ma Facebook comments no ekakra bi ebra doctor egusu ya wo be ya no meko Facebook no makenkan comment amanfo adwen kire ya wonum dia ba no menkenkan kakra emfa na yenko menu Irene Sabia ose masa woni ogidi se wo busuamu na uhia fast and prayers na wo kanu Sika brand here was ye about tiny sumu ne yapa ya chese wahwe ne babedru sambre na ya won so de atoso se wo hia empaibo samokwaku du sei was ye mo susu se ase wo nhede mu ade ana na dwen na wachre na fia frema se ohwe wa wo ye mama ba pa fi se utim ye wo de ba ya make bia nso obufu unya da obufu da sa hu bunta o ye made na okay ni se bia wa ye made bia ebe yo ya okay ni ye film no na edi so ho den se be fa wate ate o nice guy very energetic enti ba bia de ugbe wura bia no so ho den ebe ko yama why abusia doctor nyanru ha eno nti yentwa ye ho na yenye nkrato kakra bi na yakoba na doctor ba de aka ne nyina no ye de beto amoso yetwa ho basisia oh yeah come on
yɛfrɛ ha no mo amoa automobile service enterprise adwuma yɛyɛ na ha no ara no yɛ spray car yɛyɛ body wash yɛ spray car yɛyɛ inside lining na kama o car bi wura ha ne spray car yɛ kama paa yɛnyɛ adwuma basa yɛ adwuma sua adwuma o me master hɔ no mo 7 years we are me pon me ho no yɛ adwuma no wala gisalia hɔ asaf market ona na me yɛ adwuma no nyame adwuma hɔ de na yɛ bɔ ntaabo na yɛ de adwuma no ti nyame adwuma we are se nyɛ mesesa no that one ebe we are se na no na wɔsi nya machine bi efre no oven yɛ di bi so ba hanti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya yɛ adwuma no ha o de cars mako 100 kra ba wonya ba bi desi yɛ adwuma kama pa wa ha mi wie school no na me nya school anka mekɔ pasata na fie emu odin ti nyame na madom so ma me wo fa kopi amonane ana o me de beto adwuma mu am bi sua adwuma no me sua adwuma no so wie no wanya maburo o beto afidie ma bi shop no yele e de ma me ti adwuma na me kura mu a wasaf market ne nyame adoma e ti ma ba be adwuma ne kakakase me start adwuma no de me pon me ho no me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom me nya ba bia ko bom pa ye ma me start adwuma no ti me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adoma ti me sabe bie company we kesese ti nya se ahase na challenges ye wo mu ne se on se ade bia wo be hase bia no fa ne easy the premier na e KTI nko ana na e oven asa 1999 seconds esubi bi wadum asa na nipa mako bi subi bi enti na e mani die kesese be sem kwa brochu kra kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na ewurade adom paiboa na ewurade nyansem no nim die mu obi ekwa ma me a enya metima nya machine a me akasa me hu se metimi de ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na akasa no ye machine so wi sin kwamia no the whole machine bi no eto ye machine we ye quality machine a just all the care we na we spray ya ye kama be you ka be pie no because e di flabroche na ye le I want say adwuma bia won ne nso customers ni do oba o se me de me penisi ya chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho the first class and the second class into which chire ni mu other ones na aka ne de make to say ne de minti menye enti make sure ma hu say car we pinti see ni bit my de aye enti me work machine no kra na me feel say be hard na mete so de am say be adwuma quality na kwa enti ma ba because your car sin bo pinti a car na enti man che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but we pinti car 1 year pepepe na car na yepasa e fa be boy na car bla for no so na masa ni ma won na yede enti me ba but dem ka shenya me no say yadwuma ye na ha no yadwuma wona de car no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so say yadwuma ya ma no woni biansi oba time say car no 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready 1 month no obeba na aka na ready obu akwa mtimi ne kan say o car na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na ye na ma so say ba be fa o car e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti ma wo bia ma na ye nye program ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fe de e bre enye spray ye o ka ebu a ka ewura be ba na o se bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis ya de aye paint no kwa koto de aba be adwuma ma no emwa o acha 6 months 1 year na ye basa ya han ye adwuma ne wi a ye sa polish car no broni kan bi say was car no maka no ye de ye kama na so do kan be kono na say e din kudi dia ye de papa ovi na ye de car no kwa koshim no ovi be na de car no kwa koshim ye friend spring boot be na de car no kwa koshim obo ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia ye san freta se na wo machines no se fin bia meto car no so enti wo be yu car no be pie no na car na ye kama enti na ma ye adwuma no ye sonko wa ha no enti ma ni pen bebe de adwuma free
Brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem say me fa ne ka won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya wo be ye adwuma no etini ye de e boy ye kura na ye spray ya no opani say wo ye ka wie na say wo hu fort go ho wonenyi opon say maji wo adwuma e bia meji wo say 10,000 na mi spray ka ni wie na mi yi ka ni pie na mi hu fort wo ho me sa sande ka na ye foforo asa mama ka ewura ye aba because I say obi a we no kwafo na say woni mo adwuma na ni su bia na say we professor bia no I was say adwuma na wo ye no e mo obi mekse wo say aha anyi na say ha you see wo say wo quality wo na nipa ne be fa ka na nipa ne ba no na ni jika no mam so makoma eto me yem me so me ni jipa wo say adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a ekọ ne say omo ni abotre ne twen a ye di adwuma so what the gan share nsem no hu paint ne ba ko mienu gua ofiri se wo hu adwuma enti ene ye mekwa kwotena wo bi mu no me prepare makwa kwotena wo bi mu no ato paint bia no de adwuma enti e mo ma nipa me bi we hia mo ka no bo se ka na pempem na hye na tantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sikani ble ene de sa ne mane na eba ye meka se me start adwuma we almost 26 years no nyame ama metima bi adwuma we ene se na fo temi diskani blechi a kamiti me bi adwuma temi tun kola ni na afo se wo su adwuma to bo asesu adwuma ni ye su adwuma ni hu ne pon ho ma master ne nhyira bi efiri master ne num ba obi a wo nhyira wo na ma ne kum dia me master nhyira me be pon me ho no me som no na ma ne nhyira me na mpo start adwuma ne nya me dwuma be dum pempenso a o de medwi me ni su ade hu pa me pese me hu ense the next year to next 5 years going there e pronko for me bebe wadwuma m hia e be fa training school na ba ha ama amanfo ababe sua ensa no dwuma because you straightening you the air condition you the fitting shop you the sane mani nyina bebem ama obi bia tuma be adwuma ama apem so ya ayeso amwa with mobile service enterprise tumlikana for adwuma ba na adwuma ba ha oni mu wiase da na mi se be nkunu die ama ye abusua no ye adwuma no enkola ye no ye adwuma ho nyina ama amwa with mobile ayenhira location ye apem so fair junction emna na eba udru filling station wona for ni hwedu akokwa ano so obedru ho no fair junction wona wo hwedu akoso ba utla insu mo bunsu bo ha obedru na somebody so si ho no ana wo fitek so na eba obo ye PS na amwa automobile ebeyi company ni di no ba bia wo se wo ba bia direction de wo ba number ni 0244 465764 0269 428204. And I say, who you fantastic? More pure. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. Now, bread you must have with Shankasa. Nana, no, near. So, Losing Lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you want to you're free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Nimatentia, Losing Lotte, Mr. Losing layman capsule. What you pay more than a love. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men if you do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman new for anyone I want if you do what train son can. FDA Ashisha sa a jedi and kratoimu adia to muse a ye. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad. Yakoyanim
YouTube no said the nipa pi no akire wo no madwene no kwabena bo okay Martin Jensi was be there misusu say be me ya say bibia anya okay wono na dwenkyere no Salim Abdul was say or share live from Malta Europe yeda se Kataps was say good afternoon abusuya me so me hwe mu free UK yeda mu nyina ma 724 was say me ba America ha me pamono saade we bia nti me pam me ba e ba ni free fie ekoye Madina district o say asemo David Fosu o say okay David what do you know me nya na opesa wo try Grace Amponsa o say good afternoon Ohemaa your show every Italy edamase pa onu akwa bisa say na da kura na wo ye wo ma mesa anye izo tese obra wo ase e ma wo ma me fi say o ma me a wotumi abefa wo de na che say wodwene wo pa comments kakra e ba ye no abegafo atena se mema wono akwa ba na yenhwe wono so adwenkyere na enche bia no me do bewura another section evangelist Nhyira wo so na me de asafo no besi Ewrade Nhyira Yankopon tonkwa Nhyira de otieni anu abranche nbeti ahun your site mumiensa okay your Escapedia site okay Escapedia site ana Gramador site okay ana ai Fortizia Escapedia ana Gramador Fortizia uhuni pana de okano usu Fortizia na utumi so on kan ana Gramador ma uhuni se o the passion account okay ana Escapedia no so ma uhuni se ni dimi na akora kire se oboa enu asa tere ayin na musu angles no unse no am catch totally say on kan okore am say number 1 ope masem okay obibi ope anije ni masem de tukun omobra eneni kan na ehye no ni say isi friend no e friend mewo mediu sana mekai ya friend mewo ani kawe ukosiro obi no hye bi adwane okay so what the now signal be what chere we the buy the ma be grandma signal na wo kwa podi o mo na wo bra we see show no wo chacha say na ko menu na mjise ya o ban na ma say I'm fine nice minyana okay obia sani je utu kwanya make your mind say ufu krum aho bi ma so uko ho se uko ye bibia pe bibia de abafie aho ye mitrim de ye sanye ye ni wo ho okay obia wotu kwan bia wa mo bra bia ye anije ntra and sometimes because anabroche de me pa cho broche de kura na ntese gana abroche mi do kura de kura mpo na honso ntongu wo no ntese akra and there is a fact enti say what to kwako here number 1 photo na eba nyina utu say anije ana o adom achede mani che ho pa sa adom achede no nso ba bi obeduru bia obi invite no okay obi invite mrofo invite no obi ko bi no lovely guy o bibia na nche wo say the wo sisire na hwe nso wo da ho brase na odi be mu sa na ekuma mu hu no no obi oti sa bia hu na soro no okay obi oti sa obi no wo kasa wo anase obi e kire bibi na se o hambo ne self asa bi pa ne dangerous obi o kitikiti bia onye dangerous okay obi o kitikiti ni obi a asem ya na wa tufu ama no sankofo no omu chimfamfu okay mamo hambo omu self no ohu wa ba from sa no sankofo no omu ye poisonous okay da no ti an me kan to say enye se bia me kan yi say onye ye biem Kristo ti ase Kristo nankasa wu se yawo subadu o ha wontimi sente wankon ane de jini no se wo so a bibia ni wa ebeyi an se onu ati o ka che so ope ayi emasem kakra na ayi kakra ene ayi na se babia ma bande ni on se ne dade eche senti no nya 23 a team 2 no de to wig ni ayi no you see enti na anu akra ayi no pay si se de wo se twa na no afom ho sa ale you video no na akra jimi so hwa odi tabo koko ana ayi pano ne ayi kosiane sadi hey we am so akodi fufuo no ayi 10 cedi enam 40 cedis
I am telling you. No cheap drink see ho. Ana onuma go tell didi. No, say ice no woni mu. Nane papa. Obebre. Any science ni nane no. I can tell say me pato ye careful Mr. Because I branch we what the ne kura no ne adwene kura ye fa nto ne ma. When na wonya landry. No onye na adwene. Oh, Daddy. Me come to me sound come ha. So bon we tumi tena pato adwuma 1 week katam sam ya trofo. Wait, Daddy. Mama ka something na mumu hwe ni pa na mu hunu na yiti nyamu wiamu. Hunu ni pa bi wo ha ya nya ne papa we ya say ni so be difficult 10 and I'm 40. Daddy, oh, what's your situation? What am I say? Caliber situation is funny caliber. Here the all but the original. No, 1,000 there actually. I will tell you 50 pound. 1,000. 10 cedi wa Ghana. 1,000 kram say 10 cedi. Into untenable. Ana ayi yemi abema. Yeah. Ayi Accra Road. I'm friend Accra Road. Nyam na meka. I'm friend social media for. I'm friend Accra Road. Ayi money dia no. Say the okay. Manage ho quarter assembly. Yen kabi. Yeah. Enti hon dia mbesem de si ona me pese me ka che ne say. Wadwane ato obra. Ewo Adom TV ha ne de. Ye be so ne mu. Ye be dum aboa no. Enti o mani nsuro. Ha de oba wadwane ato a. Na oba ni mom na de ne ba yo. Enkola na de ne ba. Ana ne oba no so ana waba. On say nyame be dom no. Ne sa be ka de esese ne saka. Ne mum abrante ne de mesre no. Ayi mpaibo bia ne webeje no. Meba. Abusua mema wakwa ba yetwa ye ho no yakọ yaba. Ana nkoma ye di ye no yenya no bi no madwenkyere sei ye tisi montene saa no a na ye je madwenkyere ni nyina na yabo na yenso yetie enu ti yanko na yenko tie yenia no ma yekọ wonum kyere wo montene so no de no wonum so kafa enkoma ye di ye no ho ebi ana wote ho na no na we wan say ma ba TV so e ba cho yenko ni yenko tie emrasisia no we say masaba Ghana back. I was a meeting Germany. The whole life no baby a day. Baby no ababa no baka say I had baby. As I stay back for Germany. Let me put myself together, find work and do. Now gradually start here do my kakra with the prayers of God and then then I can make it. But to the extent of me coming back to Ghana there, I know Debbie Ghana Ghana and Kasa then fine, yeah, Juma all right, but a Juma you know, and fire. And you said that's why I fat. Bema dear, out Ohemaa Benewaa to quiet. Okoye was say what you know once now. What's what just come quiet? And so Bema. No more nibble now. And the old Bema now. What can how actually be said a break? What Bema about what's up at your Joe? Hi, old Joe Ghana, and you jack if I don't joke. Dear, oh, you know. Okay, eti nya ye kotie ye no eno no wo bi adwenche eno no ye wo eja ekuro mu meko big mama so nenso ene enipa binumu edi wo no ma woda enu nti mente enu emfiri mu sisi ya na fe yenko yenim awoda we say a special birthday nipacho ya woda sonko kra anu juada na ma oboni dancing kremu ebetena ye nche wa ha ebebu adwumadi enu beta etrepa nana akua nimo a wotoso mienu oya sante mampom penya hima afenso oye detective inspector ewo menshia divisional command ene eye nana birthday enti de kenyina ne said nana yesre enkwatenten pa edemau happy birthday for my own self ene eye Nhyira FM enyina ye will show happy blessed birthday Alberta danso ene eye wawoda ye ma won so happy birthday pa yankopon won show na onto won kwam famfri adumu nkwadumu Teresa obin kwache
Tess and your birthday if you Reverend Vicentia ho belated or we show happy birthday Yakupon show sa and so and Amasika Brown a friend Madam Yvette do say or you church ni function bra MA basic school your mama madam so happy birthday na wudi wawoda na yentimi amudi ni ana ya we show happy birthday big mama so want to na fe me kwa me bo mpacho me bre ni nti me pass aba ayi be omo an interview omo ba kon kan sembi na mo ho asem ka o se Ghana heading that omo nim say heading na be fa san kugo nkuru ahyense mo bi nka bi o Ghana emfa Ghana ha sa se mo ka se mo dide anga fra be fa me what head oh yeah the one me na mo bi fa di emfa but Ghana ha emfa okay but no why na yo sister ma obi egum wo Bantima parliament enya sankutu asana sister Georgina so patasi market onso obi egum on se me di kan kasa en me pa ma me ne chew if you say enura me kasa se batan na abrantie no enura me ka bibi adibi wo nanim senyame anya adum amasa de no free nanim a mu resunsu mu ana say namu ne we etni nyina aka ho okay so ya man pai boy ntimi no ama adwene na ntima nsesa ama favor bi anto no so a bibi en wo oye bi okay the way otie no ho said no koma obi kura Ohemaa fasa baby ensuo nka said the evangelist kan obesa betra na ABC mama nkasa mene mo nya adwene tie onso maka bibi ansa na meka bibi baby enti uye Kristo ni tie enti na meka Tobias spirit no awonu a Tobias Ohemaa okuta Tobias spirit Ohemaa adibo wa ho adibo ya digidie ka ba wentu ana mo ayenye insa na mo ni bi nti no aba ya ye beto na meka sese ya favor bi anto no so ama adwene na ntima anye ya na wo no akasa anye antomo a uzobu ha hwe mameka se me na ma wo fa ka junior mameka se mtira me ma meka echire pastor nago me ma meka echire me ma meka echire me ma me butu o ta ni mo bompo mama me ntina butu we sole na emfa onye ntumu se wo bedi ne ho a ukoso no ba fofa ni nu anonte o ye emfa enya ye nza no o ti anopa ya 1.5 anopa ya we go to me ko to bi nje anopa ya o ti ni ko sia 1.5 we be try go to bi nje pato na ho ye mmobo Ohemaa boy no ho ge made mo ye mene daddy tie ma men kwa ho man so mi kama se me ba wo sisi a 03220835818283 ye ko weekend misle ontientie mu enkomo ile mu aye die ba ma wo ba chinchin nsa etu na firifie ana kwabena wo buo me hu eye hu pacho neje wa drinche menko ahoma no so na memfa me first caller hello hello madam for wudi baby afre ye fi that's why we come and yo mama yanko no say the blue you know what having for a month we are working with I mean I'm okay na me dia ka say the American say abemu ade say the something any mama na say we hear paibo any other breast so when you have breast you no man any da ho dia and paibo be tia nam de na say amen okay yeah that's it hello Madam for wudi baby afre fi but say mama say Mr. Sexy before yo mama amayenko me pacho mini amoni die na da no ba ni ba be kan ni de man ni ba enso ene ne mana ye ho so ba ni pe so tin nta eronica wa pana be yes madawlo ma mo ani ma so ba ne ba ya kam do so yes remanda ebedi hu jumade me jumasa o ka temi ko tina kuma se kura ebe me de do de be me pia asem ne ne ente se wa fu alukri etwapo na waka sema fire farmers amaba di kremia ne de be mandodo na o me ye ka echire no ma ko na ya o bo kente na o
Yes, the Cobodian. Papa Catas or Ken or dear, including a review. Miss Venice or Clinton now. Okay, all right. Sadia ya na mesha mobono mesa kwa homano so. Ye was September bosumi no. Bosumi ye twa mo no mekan se me ankasa me de me personal number etudwa na me nipa aduonu akasa. Nipa aduonu no October me pesa afini kwa we entamu August bosumi ni mu me ne wo mu akasa awi September ye du finfin anesa. Wey me personal number and me di tudwa me srew me pe wonuma bibi ha wonuma bibi tete wonuma bribinti won se won kaka won adru na wonya kasamafo bia no sankofo yinti na me de me number yi tudwa ipa cho busumi nipa 20 number no ye ko 0533 22 3565 0533 22 3565 number no ena mede atudwa no efri no miensa abapa mu kro no obetimi afre mamemfa bako entwato hello Ohemaa fudi baby afre yafi mo hebu yeja o de so bi tin ka kramoni aduma yo o bo aduma fo ya now so de o no so fun ni ma me go amoni aduma e mo so pa na mi ni abdan mo fa so de na mtasa me ka kra no fa so wa e fun so bebre na sabin predia sa ye tikru mo e obi e pa control udi enya gofo ne na ma da ro o ma me aba be fa o do ko oko akudro nti wo se wanti ya na so oko Germany oko Belgium oko France no be predia na ha na so me na men country adu TV no me nsabo a ye ne mo ebedi nkrajoda ye besan aba biem ye betwa obraju na bieso medi e de Ohemaa B ye to so ko se no me nsa ebeba pa mu okay me da foto so kafa me pacho hello no for pacho udi baby afefi me pacho medicate me fefi aka so bedumra yo bucket yanko me papa na oba program le tuno ne yere no be ma na oba na kofa na onu fi so mu pese omu bu ye papa na kwase yes reno emma no one doctor omu din kwa de a onhwe ni because be ma na wudi oba na chi ayeye sa na o chi na bi edibedu emma ya ma yenya mema ni bi aye omu si omu bu ma na kwase ba ma no bi bu mema na kwase yes omu hwe na mo nke papa na sama ani ye ni anom no ya damasi ani die chepa hello hello good afternoon Pacho mi ni ani Joel mi do an ba ko mi yo be ma Joel yeti o amma min ka kra ntra ko na bo na to ni ko na bo ai ko na bo ni di no so be wa kwa bru kire ko nam German na ba so bia obi o ma ni hu na me ko mpe like a bru kire ta you ka me so ka won ko Libya kurasi ba bi so because body o ko nam pa die e like a body full bia bit mad because your mouth opportunity na anyi bru kire wa ko na kuma say ai asan ka won ko kurasi ba bi an ko try for nse so se banchi ne body na bit ma fa nyame kan na wankasa ko ye huru ama nipa wo se na ni subre no yes anto no fariem okay hello me ma ni Ohemaa papa bi don for papa bi wodi baby afefi no me kesi esleso yo pacho yeti o yo ye ma mi esi azama e ba ni fe so to talo to bi na asama ba na o ma mpo apawa o ma me na ka dina bi we abe na ma me sa nto na kwa ye ndi bi o be me ni sam awa ala na o to infante ni se de me bu ko ni banti abe e na papa o chire bi fo mo ati o ma me ha wa bo chire bi o ma me na wa chire ya ka sa na wa so sa wa bia bo chire calm down na ko ni
Sesi ebomo dimanda na we pay about we born na na then the government what's the bra the kasasa nya kitwa fa ya semiti ko ko no that achi abasa na wo na wo ko wo bi ko wati for life into time that we want to do for fa me de ready ga na bye yo udu edum eye Malcolm opposite where force na sanso ne nyina mesi e be hye ba ho na yere mo be ne munga mu ma yere nyina ye da mo se pa sa enso na eye bantama abepo junction taxi rank ho musumo die mu den pa ye da mo se a ensa okay memfa ba mi ensa mi so na memra big mama hello good afternoon. Good afternoon. Money my power yes oh papa yetio na misira mo pa de bia me ta nsira de mo na mo Supreme Court o mo na mo di kan o bibia mo Ghana radio station da mo fia e pa to me ne sofo ne big mama ya adwene 101%. Bueno enya ni tese town wo ko yo woni mi se police for chin na otimi omutimi jar man ko ye no onzo de wa no fine o ma mi abre ababefo akọ ye di sebi etimi nya kwan ko country bi ko ye ma pepa o pode wo tinya ko bebi a o ma me fa wo ko school what wo kasa no country bi obekọ Europe wo ti wo kasa e de obenye adwuma ye o ma mi abre akọ lawyer ma wo jo obeto na u ma homo so akọ repo bi no gana ko se baby fine who just so German paper enya no kre oni German paper bia e turn okoy ni za da mu mi ko eduma bi no na me ka o ntimi ye eduma bia eduma obetima ye de e bia mo pepra ga manage and obetima ye eduma no me da mafe yo na ade na mu nyina mo bu na bam sa okay hello me wo fazie very asuje ka wate eka so ba wo pe champo profi kwa mo hawi nya mo pase akosha puku ya dalie opuni wo America Memphis Atlanta Chimago amazing game on market wo ko bra bakosi o pa bia e chamote na na bi suti ono na namu na mo pase mo pase kwa bna wo bo mi tre bi de wo kwada amfa mo ma nyane ya me profi me tebe de na ko minyankoi na dia wo de ko boa de wakọ aje wa usika aje botom aje wo bere na do ko yo wo ma mi aboa de wakọ na dia wakọ ye wo mra kwa mo abobo ya na se minimate wo me no medimate o be de Nigeria o so tight o do meshi o be kwa wonko obakwa tanzo odoje ne wonko ko fiase wonko doje ne wate makrao ene ya de never kwa ma ofa ke do because say mo ya yi pato entimi mo na de never kwa ofa ke do o de wo je nwi ni waka ni chere ovi ne ba kun say wa ye ohun hello good afternoon Anyima good afternoon me da fu oje be da fu Mike ni na kan so onwai kakra mi meet me aka che mi ni abe man se me sre ni pi when you ka yesi achi aso mu so bi you say woman me no do ko yen e ko du kuru mo na se ka ma me ni free mu a kura enka ba ye dey go fu pe kwan akọ nyame adum na se wanya kwan akwa sisi wo de waba en say on fa ni hu shi wo no nyire no ho adwuma bi e de ba mani bi ya no onyire no ho no onye na ye wo ha sisi ya ye ka se so be hu adwuma ye ya enya adwuma ye o enso yete ho ye na wo nyame ya adum wo kwa koduru ba bia wonne nam na wo ye yi won yesere no pa because Ghana ha aye din nkofo enya adwuma nye na sa wo watima kwa aba onyire no ho na bia kakra nsadaka bia no onye na emwa dasi yeah that say hello so what do you baby afraid of you Mpacho Ohemaa a friend knows it a new life is better than couple. O papa yeti o Ohemaa me de kakra me kan say na nko sunu samo pa ayo kuma pa na suma mu diwa asantema no mangana ano wa fa so siri pa e block for se dia ara bisi re block for manage
kakra mɛka ne sɛ abɛɛmaa no monyɛ mmɔ mpaeɛ ma no ewiase biribiara ɛnyɛ ɛnsikoo ɔno nso ne sintɔ bi a ɛwɔ hɔ no mu a ɔbɛfa ne sɛ ɔbonsam nso wɔfa so ɛde atwe na wɔde ne yɛ saa adwuma no mo a sɛ yɛde wɔkɔ aburokyire ne paa sɛ ne connection man koraa no wɔyɛ ama wa no koraa wɔde akyɛ ɔkora ne bi a mema sɛ ɛbɛyɛ 1.5 Germany ne nyame aboa na ɔmaame abɛfo apɔ na ɔtoto papa so ne wɔde kɔ Belgium nti mo mmɔ mpaeɛ ma no mo mmere mu na kyɛn saa ebi dɛ bibi kura mu nti wɔhia mpaebɔ ma nti mo mmoa no ɔkwan no so na ɔntumi survival medama baba yɛpɛ no di sɛ no life adanse akɔkyerɛ yɛkyi adansefoɔ nyinaa yɛda se hello kwa me pacho hello auntie Saude Naam Sunday ni Sami kare ya aiki lafiya lau so ẹyẹ ẹdẹ ní àkó paasi nyàmé wọn nsira mu ní wọn sọ ọsọfọ ní mama gold ẹni mama bay sọsọ asọmọ mu ka no yẹsẹ bi a ẹnṣẹ omu twẹ ẹnu kúrẹ mi yẹsẹ sẹ sá aberanteɛ kí wọn yẹ aberanteɛ koraa ní ọkọ sukùl no wọn kà sẹ wọn ayé bibi wọn bá akyẹ kọ kẹfẹ mmaa mu aburokyire ọba bẹfa mi saa na ọdí yẹ ọdí akọdọ aburokyire a ọdí aba no ètùtù sẹ wọn yẹ mú mpa yẹ ma no na yẹ di ẹnyẹ pàtó hɔ asọ mú yẹ mú mpa yẹ na Awurade nya adom no osisa no osan de bezo e no ba bia ona ye nua ba no hwefre no wono de asan ba e papa na ba de cheche na se na ye wodi fa wodi tu ya so ko fa ko se ye me papa ni fu o ye ma na ba ya se be ka me ye so ye nua ba no wo e fie no mu nya dia so mu se mu ye chama o mu ya ni se mu nyina sita ko di to tia pa ene ijajo mfuo nyina mejimu nyina so be na o kasa yenko na me kasa me ko isi ade me ko money ho yeah ya na emma wo subadi ya na ase emema no mba wiase maaye kan hu sa wo so wo baba ema ne bi yeah se si a wo pese wo gifie ni nyina afiri papa ne nsam na wo do wonya ba bi mfa ne tiri nto court ho ne kamera o ani e ka asem wo ho ye mo bi akwa ma ne kasa o evidence o se wo hine ne kura wo de asase ne ma wo no o ne nyame adom wo yi wo ti ase enkola no kura ji ade ne ma ye ti sa na me do obi a wo nya ma hise ni wo fa no yeah oro na die ma wo ye sa na emfa me babre ho kakra re oyi mai se me pe adwuma ma na adwuma na me pe ma wo se wo ko no anko kentene wo ho a emfa ho ne de ma ya ma wo ya ka nyina gyina wo nsam yeah nti abema no wo hia se wo se de ne trase yeah on show yeah and now ba small boys no nanim so nyam papa nanim o nyam batade bi wo nanim ade na make no na what you say it's na make sa tina make mpaye no mesra ne ma me se wo tie yen ya onye ne ho mpaye ma ne ba no okay yen nyina yen fa bi nkan because onye sa emwa no yeah so one continue pa ma mpaye boy ntimi no na wono a say ennemrim 220 million na work at 30 million 23,000 Ohemaa ni skaketu na maya o mutiti dwomu ni ade my force for no wa ya me dia toto be dem no ma ade bia to rig ya mo ba situation ya wo mi was it 2,000 per was it 1,000 baby one day gare dia no and the 200 na say them na ka 1,000 wechi eno unu ma be nti oba unu nti oba was it nani ohia mwa acha say enti one sana stylish be wura ma said there is something on the mountain fire be there say ye hwe ne abua no adwene ne say na mwa no nye sika mwa apart from bia na adwene ne nsa enso nye na obi a wakwa abrochi unse abrochi tena no wanka sa wadwene mu da ho kra na express you normal for no mu nya no stress ni depression na echi wo ma wo madwene mu da ho what is it ko fa da wo ma da train station obi at the train station be say 1 year to any day na more survival stress depression it's here you know the o kan na minti men kan no be o say eno kakra ni nyina ho afra
na gari kakra gu so ne ayi ne cake na disi kan twa pampa mu say Nana what you and Bama big mama are doing, you know, it baffles me. It baffles you. Yeah. How? Because the amoke canning in an momo sanana. Also, I am no. BBI Bible. Wait. Oh, Debbie, oh, Mama, me pato me. Sha. The woman no. Now prepare. And I didn't buy water energy. Tia so many you. I do believe prayer by tea. Sha. What? Abraham be son say, my friend man, me and he still blaming the motherland. He's still blaming the motherland. God bless. Oh, blaming the mommy. Okay. Only motherland. Yeah. But him say be also blaming Ghana. Oh, daddy. Oh, blaming motherland. Ne mommy. You come motherland ne mommy. This is period here. Oh. Okay. And see, on here now day, Abraham no must study me. Oh, still no. Ohemaa. Oh, and that is the problem I have for you. Ohemaa. What when you say? I just say, Obi o satra wo ya omu. Obi satra wo problem. Mr. Famike ma stylish na me. Obi satra, mam. Pejama no mame. Obi satra wo ekom. Obi satra wo na me bisa wasem ka. Ya wo be fam. Ahochiro be fam. We na den satra ni abrochire. Oh, na den satra ni bra. I said some man from because you see Ohemaa ohun say na ma na sisi fie wo Ghana ha. That is one. Or someone who said ana ne ma na abobra ni nua ne mo abrochire ne ma me da so abrochire ono nso oditiri mu de e ma na ejimi no ohun say akwa bi kwa sorry de mo ho na oti woni nyina woda ya ye pichi nya woda e say na adu ba bia ye bo afode no enti oti 3,000 na o say Mike the bank 3,000 Ghana and no sorry no peja ni mu na so fun visa say overi ade o say matimidi papa enko mo no enche mo hu ni pa mo me mama me ko stylish oida ele fiada enko mo ya yedi wa dwen chere ni say uti odi o Ohemaa what you need to do is say se ko base se we bata na se wo na se opo basem kra I was all told boase okay so opo basem because I was a query there Udon pa I was so nya botre okay because in the nipa formation how a nipa forming no said the bunch ne board there e kwan fa so a eye fufuo no enye prekopo it goes through a lot of process a bit answer bon say to the bible say you will tinti do bia e ma no from say I had a memudin e mumudin and abeg ma anya sa no mo no o say had boboso e so na mfi you to bo ase bo say etinye freye any performation enya de say eda form intino what I realize is say ena enkwada so no child you know so odi from be odi 13 years no you say on me penasem opo penasem de ohia bia de mana say nipa na hwe on mobra okay akra osi from 15 kono no who say de me kan ya na de aba ya na de aba no one say one ni amma so pass akra no ntumi mobra because ne bra ne say onamo no o de ma me phone number ma no mon friend no content so me family o me family e be fa wo nyina echi so na ati afa so ntino enima bebre no te do ba bia sheda pa ukos into secondary school ko secondary school uko ha na me child ko no wood secondary school wo be dru ho no kwa ni bebre ho a o ma me no papa mu sika but o ma no mutumi e catch am say ya mom sika ntom o ni school aduane no like it's a way ya mo say masa baby what do no I was so survive it was you are this about mama cry no man say na open asem bebre by the time you realize no I say over no and sure just akra no don't come and say what ko France what ba Germany what ba Belgium and through it all ni na so just say onya kwanya o omo ji ni tumo favor sure France no kura mpo no o France na France che say brabe fraye o meche wa fi Ghana France say brabe fraye
ana ko bedio bedio no say bra be enjoy sa what am I say na Germany na say you jawo how kura ani Germany say we nyina what for abayawe mu it's because of say asa omo ye ni catch no yeah catch no like ewo limit e no catch mama na me catch me se pass we say me med aduane some oh two minutes like say e bia say me so me like those things I'm not used to it. I'm just sharing a personal experience. Yeah. Me saying my name so me because me more for from pen for money chair me. Okay. Say you go for full. Just say kwame there. You man no those things I want you so bonny. Yeah. E won nipa so. Yeah. Ohemaa. We chase ni bi e mame. Okay. Na me ba panini akrobeto. Na mbaketo na lowin. Na akrobeto nya esika. Ena my yellow we say techo. Na lowe ko fa akrobeto 1 billion. Okay. E ba se me papa ya kam so 1 billion so ye dey. Ena odi sika no ko kuru kase na odi ko fa ma. Na o shi sika ni nyina. Na fi adwumbo na ba mtimi se. E be kwa koku ne bra no. Afi be do media. My unit techo ma o the girl ba kura chese me na. Afi do se ma me aye yi waji mi achi. O say mama ko ba me. Wow. Who is need down? A friend oh mama. Okay. Was mommy, I feel the way Jimmy Yache, my way I will no my brother say. Yeah. It do maybe a woman who brown so. Yeah. So mammy quabit me a road. A babu should be dear, yeah. So one shall say ya we who are look because if you are pensy in half. Who should be near the toilet robot in 1 yard? And what I did for what 1 minute, just 1 minute, eh? Within about a space about less than a month, you bring 250 million. Where D? When question over 200. I mean 25,000 Ghana cedis. Where dear may say 1,000 do and anybody. I can't 1,000. And I say no. I was so conscious from now. But I'm for the commerce and my James can. And to call Bamanka. Nka o kan sa semnan ze ma be wura afidie mu aba betwashe no so hwe 20 odi 250 million 1.5 anopa ya 1.5 was it anopa na party no ono no me mo video she o tu ono ni ti ya no onum ti na onum egu ba no madwuma mu ha hwe asama na aka yeso odidi aso go dem biara I was just say, can I make it too much? What was more for more? And upon all by no, or the kind of noon tea. Okay, maybe I'm sharing now on tea and I will cap my rubber. Or say, maybe no, and I'll no. And I'll J. Tom Brown and bread Nichols we are by. Okay, and I'll bet now anymore. Okay, and I'll boy, rain or sequence or compare mods. Robo goose or answer or bet now. Also, a bassa, also be unquared yesterday, no be the agents, I'm away, dear no. We papa too. No be until that someone can say fan them more market. No go fire no fair so. Fair so ko basana. No, I say why start. O dia chamo kora di fobo. Wait bi anto. O say ice no e woni mu ntino obu hon ma. Kwa me refi bi se be kan sa se refi. Ade to we say da for. E no na se mo hu se ntino me ka to say we nya mpai bo. Asa onu abi James kama na kom dina no no pie. Na kwa ye adwuma no office on dimi. Inside of fair yanko. Na ni baba no so. Nya bibia ne mpai bo. Dabi we kwa no de ni be na mani kwa. Yesu e kwa me nka bi nje no. Ma me nko na kom ne no. E kom ne da. Ye okay ya na e ma reho kaka ne se. Abra na me kira de wo ayi. Ni mu a on. Na mbedu fiesa na ma emre. Exactly. You see so say na insana. I am right. Why are no flexible person be as on perdre? I know that is the problem. On perdre. Okay. Is it at most of British embassy.
Enye se bia o de be hebi. No. Sade mo kan yeti ase but e bia kasa kire na de kwa me. Kasa kire bembiem. Ya kasa kire no wa America. Aba wo ina se wo fa do to ho so a. So we share kwanhia. Ya kasa kire am. Betia ni ye. Jama ye. Aba be. Don't point. Mesi wo be ye ni ye. Mama ye what? Jama kasa kire na amfa. Belgium amfa. France amfa. Ghana. I'm for them coconut mas. Coconut mas. Ghana you quite do twice. Who somebody did the exam for better. Because studio manager na chiban person dindum fidie no me pon na so efiada ada studio no dia yenya pon nti we no man no German kasa said there was CDD any at the last one German mu describe no German mu no say two different type of German a big cap dash okay and a bit so I can Dutch Spanish yeah Spanish yeah yeah you are there we Dutch ni be also didi yeah o didi too much okay yeah my friend no ayi anukra na mo say you nukra wa check it chematology yeah my friend no Enti anya me sa enye ye etem bi ese release stress ne kakra yeda mo se madaje am say ne wo ye ho obi a wutie ye ne da bia ye kasa Nyankopon wo nhira mo weekend ni a wo be ye bia no fa eni da ho to ho hunu ni a wo ye ba bia mfra wo nko ba de bi wo ye ne mo wo twa kire ntem se be ya twede ampon bamba wo de ato so no ade chepa ebetini a chen akosi juada na juada me hye wo bo se ebedu se beba ye be kan ye tiefo no na ba kokora nyira ye nti unya me ye tie ni aka ho be hyembi na erade entaban no se na ye dwane akohye ye da bedafo nyina ase MCR wiki it was very solid sales client service engineers obia stylish from ho intern for no ne Hana Bruni Hana of course ne Hana Bibini ya wo ha adwene bebrebe ya da mo nyina masmidin e de Ohemaa Benewaa wo hia me a ese frem Ohemaa B megemo so Facebook ni YouTube ahwefo ya kram dodo ya da mo nyina peace shalom nemom niema no akaka krebi enti tifri mu na yenko yentwa ye ho enko mersesia Best Brain Publication eye dwumaku a etintim adesua ho enwoma horo wonim dia efa enyemre mu adesua hyehye ho no ekrom papa yenya daagye ededwetire ahye adesua ene ne kiremu se de baabi ewiase ho besua kwankire duro no obi nka akire ye wo subjects ahoro ni nyina mu abenfo a woto wo boase ye hwehwemu yie ansa watwe mama oh yeah beti bia ye dudu wo ya da na wo ye me share me Best Brain book this and I'm see computer no that's my boy ye nguma ni na ejina fapem ense bi so se obenya adwene a emudom adi bibia obi nwene ho aba odisua ni no benya okandifo su obeye omamba pa na adwene mu bebi ade ahwehwe ohaw ehumuaye obenya computer mu nimde amapa obetimi akeka ne ho akọ nipam ehunu se de ani afoforo so adi nkiti wo preschool mechire emo front of fewa ye wo literacy numerous phonics and a writing maw kindergarten ye wo literacy numerous our world our people creative arts phonics writing and a picture reading. A free basic 1 to 6, your mathematics, science, English, religious and moral education, creative arts, asante training equipment, basic 6, 7, 8, and 9. Your mathematics, science, religious and moral education, social studies, creative arts, career technology, and a computer. Your English language and creative arts, Edma basic 7 to 9. And so wow, your questions and answers, and my subjects, yeah, links, and the QR codes. Oh, your books, it is the Yassina aircraft. Yes, you hope you bring to me.
deɛ kɔ so wɔ wiase afa baabi a yɛne sɛm ɛno nti ɛna best brain publications ɛwɔma ɛba wo ba anaa obusuani bi akwan mu a na wada nso no fa ho bɔ yɛn frɛ yɛn 0507 200 200 anaa 0504 200 300 ɛna afei 0241 520 946 yɛn email address ɛyɛ bestbrainp@yahoo.com yɛn website ɛyɛ www.bestbrainp.com Best Brain Publications baabi a ɛnwomɛsua ni bɛkyerɛ ɔkyerɛ no ɛdeɛ koraa deɛ yɛahyɛseɛ ne Luck is everywhere for everyone, yeah, the luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. Money we define every day and night. Mama, Tata, keep on hustling for the family, the luckiest. Stars everywhere to have. You can win some cash. You can be the luckiest. Luckiest. The luckiest. You can be the luckiest. The lucky. Luck is everywhere for everyone. You can be the luckiest. The luckiest. Luck is everywhere for everyone. Stars everyone to hush. Luck is everywhere. Luck is everywhere. Oh, tell me, are you feeling lucky? Because I'm feeling lucky. Because I'm feeling like the ultimate. That I will win. If I win, you win. You could be the lucky. Try. I'm try best 5 times. Menya bisa. Ne wladi atom paiboa ne wladi nyanse mu no. Nhyira 104.5 abusia yɛtoa edwadie no so ɛwɔ ha sɛ dia na wadama sɛ awiabɔ na wo minimu ɛyɛ hye ɛwuhuro bi do na onya banku ni mekɔ bi dia mesrawo de wo hia sɛ odbɛbɔ so ɛyɛ better malt ɛno no emu ɔde ɛyɛ drink a vitamin C ahyɛ mu ma ɛno nti wonya bi rewura ni padua ma ɛman kenya sonko ɛba ni padua ni ɛne de mu wɔn a wɔtɔn so no sotos ni nyinaa bɔwura hɔ no so pɛ better malt drink ni bi ɛne wonya de akyere afifire kakra te kradia wo fa ho dwane eye kama pa better malt de emu so eye kama tell us our boss plan eye I tell yourself for say SME man dia wo mo so mo dia ma ankrankra wo mo pese wo bia wo na dwuma de we bia na dwuma ne de ni so na wo pese obia mu ya wo mo so mo ba boa yen no wo mo se boss plan ne ye hyehyɛ sonko a ye de ebo wo mo ama o madwuma ye no ne tere mu ene ne kese ama o mo no aye fofofofofo ni nyina ne say boss plan ni mu no ye ma digital marketing tour ebo ama o business no a promote na say mu be the amount amount social media bundles so be post uniama wo Instagram, Facebook, Snapchat and TikTok no enye dey enfama yes also amount extra data no nya fe na wo be better text no aka say mini data me kotobi tell you so fancy e de nyina chow say you soon never bo na wadwuma no enye nkoso emfa amount dial star 5959 hash and access star 00 hash eco bundles ni nyina eso sane be ya bibi na was say nkaibo bi ba won sa atimi akabi afen so eno no na wontimi kwa text more MORG echo 1133 ewo SMS no eso eno so nkaibo sembia ba won sa ebeka bi ewo ho television business say connecting opportunities, connecting goals and connecting businesses no say television there eye amansai bo for pa say munyanya bi so anya bi na eyusu bando ni de say boyo eno no pretty lady sanitary pad wo ba de we ye pretty eno tina make out for pretty lady sanitary pad de am say eya mo asne papa eboa ekura wo ba edu busu mi bremu se bo bremu kwa afikyira de wo hia se pad de eye pretty lady sanitary pad ena me de ebre wo wadama to bi na fasiesi ho busu mi no so dru ho no ma eno echi muja fine sanse emu odru na enu so mu a etu infections e wo ba ho se ebetumi
ya no etu ase e de fi honom e de ema ya sanso operate lady diaper e wo wa eye mpanifo de sebi ya de bia kapani ato honom na wontimi so de e badwo so kromu agyanan kromu diaper no ubetimi e de ahye no ye wo gloves makoma kunsia e wo mu a wo siesie ne ho afahye no na fasesa ne ho no yi foforo so e de ahye no ye wo ketwa de di ho e na de di so enu ntisisie no se de tie bia no man de da wo benya bi e de ahye ya sanso operate lady panty line na wo a e se mu aduasa emu wa na emu so enu ti wo ba de fa bibia wo dross mu de bia we nu nya abosome wo betimi ayisu ama na twa enu ne sa no se wo be do so ama bia keke kasa bi wo dross mu ama nka ba ho ne de panty line na no e de mufu a yusu bia wona wo supermarket any store sigina ra honom na mu pedi do so po enso atu akuma ase no ya wo amakom traffic light ko honom dodo bia wo pa bia ye de ebe ma wo nya fa bi ngu so to mu a number no e 0242 770304 and I say 0553291477 pretty lady sanitary pad e ye emo ba bia enu titobi girl chako toothpaste e ya ponse papa make am for ediama obi biara odasani bia wo so de anopa ne anwuma twitwiri wo se no unya girl chako toothpaste aponse we no e ye encanted body tray eni bidie no ne atwitwi mu no ni mu awode e de agu miatie mu se ye frantwiri ye se e bone se akaka ne nke bia ba wonu mo wo se na asa bi aye kokko emwa wo mo wa betina wododo mu tutu dodo mu ntokuro no ni nyina etu ase e de ema wo se no paye fita kama wonu mo nka no esesa eye sham afenso wo se no enya awode wododo mu no eya enya awode se ne be ya dompe no timi boma wo bom ye obi hono ma wo se mempe kotode enye tiri no tiri kaka na ye ne se na ye mre ene wo hia ke o chako toothpaste ni bina salmon no wari ache mesrawo Fred Samara Company Limited number no eye 0246864798 and I say 0501454462 ke o chako toothpaste yes happy smile unya bi chiro se wo sra o ahotoso e wani da so sa wo se no FM ABA Herbal Center se me manetiefo ne manfo nyina nte se eye ni ade nko na etete wo de afa bedaye na wo ba wani won sense mu nyina ye ship ni atenete ye ma wadro na aboa we ni ye se fa ko Fred duane ne di enna kakra bi no wo ade se life and colored wo ade clear enu ntia ni ye de ni bi te se glaucoma na etete wo cataract ye se ete tenten ni tie ani nyina mesraw wo be ra ABA Herbal Center so ya doctor wo se wo ba wo bejo so na waboa sexual weakness na e wo so wontimi mu adwuma ye won pem se be ma no wo be ko ABA Herbal Center so ye afenso menstrual disorder won se boom no emaye hypertension and etete wo stroke prostate liver no kidney no ya de aba ho a eye ABA Herbal Center and America for mom ya twa ye wo kuma se kwada na so takesie na chi na ye wo do ma yin ko ye Ebenezer Primary School no ya e wo ba ya ku coast no wo rawo no ma ye wo wo ba ye wo amu no so ti se na ya dia na ya to ase e dia fi won mo dia ma so doctor no obejo so doctor number no e 0541 565199 0541565199 and 0502 812 doctor so ba wo be show kama amwani wo sense mo na ate ayira efi hon mo dia ma e dem wasiesie dia enwani Alaska ate ye wani tira wonum na wonkonya no ko peso capsules so na process no kama afeso na locket na wallpaper so wa na wo ma wo dem ene wona woni fie do wo chenso afeso modern TV stands and a TV backlight or wa wo TV ni se so ne atwa koso mon kanea e de agu akire e de amao se ne be ya wo dan no kanea na e bosoro no kwa bi kwa na wan so biem TV no efe pa ya wo decorative watches and flowers a ya di siesie dem kona ema demo e ye fe carpet nyina bi e wo Alaska Star Enterprise asye wo kuma se dia ye wadum ye ni Prudential Plaza first floor Mrs. Anoche Plaza ene di hwani mu across ye wo circle tip to lead any to do
Accra ya was circle tiptoe lane and to do yani MTTD office and Eco Bank no and the DSN mo frɛ Alaska number no 0256 330 075 and I say 0200 281 080 Blueprint the organization say bra na for we doing the one sense someone in that no e san sanyin sen fashion de ya so obi anyim no de ahye wo wa sha bo fe be ko du pempenso bi na afei a wo bete wo ka yese enye wo ba no mesra wa dabra Blueprint the organization aso ye choose sample said de esena efata ya de ni nyina e fan fidie mu abefo kwan so na ye bibia kama ena kakra bi report no fenche mu na ye de aba ne bon so enye de eno nti sa wo ma no mu ye aduanan kwa fo mu nyina bra Blueprint the organization aso ye be bibia kama said sana efata ede amawo anunti ye wo kumase ye wa kra ye original capital sinina ye honum ebi website no so www.blueprintdna.organization your number so 0547 113 957 Mrs. Subio 0547 113 957 enunti ko Blueprint and all DNA won sense mu nyina nya asumdwe ewo ho Asante Achimura Bang say, ye kakra bia ya so ya wo ba ya ji susu ne de sie de ama kakra no na kakran no na aye bebre dia ma afenso bosia na wo pa we no eye instant loan na ensi ho ketua bi so eda ho na ye dia ma no atwa ne ntam so bi self yenhyehyɛ ya every Asante Achimura Bank so ye emadwuma ye ni bi a woje busumi aketua efa controller anasa accountant general department no bi self eye wo dia we no ya guarantee anasa commitment fee bi atua ni nyina ne so wo de wani ebetwa ye twa kwan bi a wonim si madua sa pepepe ne de kanu ede ahya wonsam ede amawo ninina anunti brajansa Asante Achim North agogo kono agudwa so ofo aso duma say yedua say afon kwanta na Roman Hill your number 0501 333 461 0501 333 461 afenso 0501 334 336 Asante Achim Bank yes where money goes be ya usikasem ebenyini enono 3P garlic mixture say 3P garlic mixture ye dromo edro tatashia eye garlic extract any dia ye we no 100% garlic extract wada roma wo pesa wo system no e boost ne ho ema na kwamani nya hoden high blood pressure na etete wo menstrual pains na etete wo high sugar level numbness won sano nine no aye titriti stroke etete asthma etete o jonso mo hawa de wo hia eye 3P garlic mixture edro etu for and interest Danny Herbal, Missy Herbal, Colimac, and Apidank, who benya be ewo 3P garlic mixture do wada uruma shana suma me say nya yakura edru no ewo mu no eye toa ehwe pai afenso ni tie bua so ye kokko de ade afam wo ye se yelebo na ye kokko garlic e dan so eye kokko enu nti wo koto ni ama plastic bottles enu so ye garlic ya mesrawo e ma ye fa asokwa ena ne wo achenchina number no fra ye na jinchemu na aka ni nyina edru ne so fra no pebia o fra ya ye betimi edi bia free so e edi abrewo e 0248 928 824 and I say 0201 000 021 3P garlic mixture edrom en kai boy en kwama wo bibiara wo pe adwuma edia ye emprepre ye we die se pa hospital kesia pa wo Kumasi sepe dotia wose wo pe wo bia wo pe license sonographer and ultrasound nia chese wakwadi mu ye pa wo bi otimi twa ultrasound ni ye at least 2 years experience there wo dia any for degree and as a diploma degree in ultrasound technology ebra we no a full time job and a part time krano wo betimi e dia ba abeso ahye afenso send receive no echo 0558 228 481 Mrs. Subio 0558 228 481 and I say 0240 211709 what's the CA essence here ped my for the our hospital ya ewo Kumasi sepe dote eho and I make sure we abusia aha eye insure 104.5 FM esom Facebook eye insure 104.5 FM YouTube eye insure TV streaming bibia
aba live ewo eno TV ni nya adwuma ana wo main TV na phone no say bibia ye digitalization bo she phone ni mu benya bibia ahye wo comment a wo like na wo share say de ne nkomo yie dey sa na de bia be ye e de amount me DJ me di ene nana akosua ye boa da sane won fa sa adwene ni ekoyade no makra nyameje no wo fie kwanso ye di siaw adwuma no ya wudio ya wutia ye no nyina boyo squad Nhyira 200 cities. 200 cities. Wow. It is Canada. My second 170. About 2,000 Ghana. That's fine. Ampa yenim sound number 1 account radio station 104.5 FM. Anything that would you bread any adaje tie. When I say ye boy tie fo nyina baso. Na wanya sika pigu o moto mankasa. Anything na ye di sika promotion da wase. Na ye so de eye simple kra. Odi ani silver for phone. No wadale star 281 hash. Ani star 281 hash. No select FM. Wa bra wo tie power sports. Na ye di sika pi reward o. And just send so. Silver dale star 281 hash. No selecting FM. Na fe we di prompt na chi. Send so send up bia ni perfect anko ne benya chede every engine. And if I was This promotion is powered by Radio Entertainment Limited and regulated by NLA on the Caritas Lottery platform. Garlic bitters, mamoja dia frusani ye, blood pressure, any cholesterol kofo, eyi sciatica yaw, eyama stroke ayarefo, emampo de kwani ehuna die ye, sugar level kofo, utumi ehumi ye, amusu garlic bitters tumi mawodan na ko, herbal, any pharmacy shop, 0247 77 67 43. Na yankwe ebi pra na football brewa humjie na so agone die e kwanta magono your phone so virtual football enti ma wani ni nyawo bebre and one yawo na yesu ni amrefo 25 yes amrefo 5,500 Ghana one ama adia enya no trenda enti chane wa hwe yi enya ma wona won di fie bi noche gaming commission agin krato ya to Sabio say a party grand ye says him. And ya dear be a jana. Bema wo Johnson ni mu pai ebikam eyawo eni moja edi akira ana wotem pampan e wo Johnson n'echi ensansa gu bema no edura ebeboa eni amuzupi oba obam no wotem pampan bone ewom ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa eni amuzupi ubenya bi e wo pharmacy ni herbal shops nyinam Yes my dear. And how